O te fia whaatalofa ma o wholo whantu, ia whaatu lima ma whaafelo ia tu le pa ia lasi o si o tātou butiruu. Ia ile rei vanga o le fiafi o le aso, tofi aso lo na lua o le masina lo na lima o le rei tausanga. Masina me, lua lua se fulu ma le wha, ia awale, whaasaunga o ma le antu folasa, ia i le sāvalinga fo i ma le whainga malanga si o tātou butiruu. O Samoa i lona tafatetele po fea lava le tu re kelope o lo maua mai ai foi ma e muli ta i le dei au nanga ma le fasoa o le tutua lo Blue TV. Mai se o le porkalame o le taute iai. Fa malo atu mo fa felo ia tu le dei fiafi ma tango fie. Ia ua tu ma tila le anga le leo le tua wo faila tu ma ta fanga. Ia ua o lea ua so sai tu mulo na ma tango fie. Ia o pufo i e faile ngante i fale i tautai. Ia ua tau fai aina le matila ma le ofeloa. Ioe, ua maua umai au le nei aso a wale alofa. Tai tamo le tātou ma tai siri le langi. Ia, o le umaua le nei amanoa. Tātou te lumafi sila fai pe au ma ngalu o le ea. E le tautua faa wau alau. Alata faa sala lau o le Blue TV. Ia, po le moana televisi. Ia, ma le tātou purkalame o le taute iai. Ia, kauka iai. Faiva o le tātou o te ruu. Ia, wa o le ua. Ngā fuata o tau leia. Ia ta oto fo i pe o tale li tamo sa mo na ngalo. Ia wala tata manuia wale o tata fasia. Ia ile langi mamamare soi fua manuia ile lofa. Maleanga le leio lo tatou matai sili ile langi. Ia o le tau au na le nei asiata. Le fa ua se e mai lungo le tatou penga ta fai langi. Lungo le YouTube. E mai se fo le tatou sa Facebook Live. Ia e tautua oe le atunu pele, le atunu tofi. Ia o le atunu ufo i fai mea mawhai. Ioe. Le atunu u a o ai furi le maunga ai furi a palasi. A o fo ia e o inga makua elia e a ele io le kangumia. Ia o a mai oe le rei vanga o le fiafi. A o e maua le fiafia. O e maua le fiafia le nei fiafi le anga le leo le atua. Awa o le tala le tusi, whamai o le oli i le alii o lo malosi lea. Ioi. Nga ike iwa e whaapea ifo ma e whaapea ane lo loto ai o le tele o tupe, ai o le tele o le oloa ma le tamau a inga, ai ona o le mananai o ngā luenga, ai ona o le tele o mea ua maua. O le ori ma le malosi lea i le atua. Alanga whaapea ngā le sa wharinga re kelo kaimi. A sua le ako ioe ma kele le meore pepa I kongo le ako a vai la ia le kule inga I o le fia e pe o le a pe o le malosi o le puru maka a le kaimi e palasia ko ile lima ai sa ve uro masiliva o ko e o siliva le kankangi merka a vai la e le to inga la ngona na pe fiu e fa tu lunga ma moenga o fa ku ngaka io e fa pena un so fuanga ia fa malulu fo le nefia fi ato fa fonga mai ia o tau fale o lua le leo o kau maua o fulu io tu lo male tu no ato vai mela fai matau ia fogi fo ile isuma tu langa ole ia fa malu o ko ki ale fai vo no se le program o le lo se le o di ia na fo ile le ngo a ku lo fale ana po o kau fa longo ia fo ile le o kau a fia pe o tau fulu o fo ile on me foi lá lea. O kau fai ke kere mere o songa fusi. Io. A so de. Se foi lá makango foi me o kafanga fua o le ase. Le ai ke ronga o le ase. Ai wa ese u longo na foi ngale a fa pe foi lá o le ase. Longo winga o le la ya nga. Io. O fiu la ko suela o fango fa ko mele inga o sa wa ilo ofisani ma wo ya fango make up yang inga mai ese wa nga vo ya la ase ri le fu le va ai o le tūlanga le na io tau o le malo si tino al tūlanga vo le kau kafe reisu va tu fa fonga le tunu ya e fa pena tau no mau a o ori la le li e mau ya lo malo sim tūlanga fa pena au tiro fa tu a me o le ase le ngo spray ya ule wa awa e si le tulo usau e tulo tau mo fa ya tulo fa ngor prokalam ngai lo ka fai fo se malo lo ngai ve su engi wa ka I kai ngo mo enga e meli e tu mutavili e tu le tunu e fa mali ngata ya e fa tai le lo fa mali nga le yo le tu o le lava e fa fo si le malo si le taimi ma le taimi
o swing o le tau mana tua foi ia o tau foi le fai malanga mai New Zealand nei a fa pe o le te fa fonga mai ia fai le leila e mba o lava foi ma fa fana langa o le swing le o kau e ke le a inga ia a venga kamanga io swing o le tau ma tu langa fa pena me lea ia fa talo fa tu le vanga o le fiafi ia te auto uma lava ilunga o le tatou por kalame me se foi o e fia share like and love ia le tatou wa por kalame foi o le tau te ia e ni vanga le fiafi mai la oi ia nisi foi la o fea ngai langa o tatou tala noa nei me nei o mai ma ngase mtula ko pena a fa pe e mai mo mai a o le te tau to i lo muenga ia wa e fa ngase io e wa e la vere fulu po le ala vele tulanga o mai o le tino ia por me foi wa e ro wa e kasi le si mai le e matua le ma wa lai fo mai le fo o le mele leo se ku ia e ile ko inga e ile tu inga ngase renga e pe e fiu la le penkoro e faing e le kai la ki ni ar kamanga kamanga au fika la kamanga pi fa malo marka o ko ngon mo kam pi fa sa o e fiu le kinga a inga e tuli oli lau me kawai lau ready the breakfast lau ready kamanga pe kau le kau kalma ai mai se lan ko inga voi lele pe na lu fa mau atoa wa ru foi faianga fainga manga live wa shout uma mai pe wa fa pe ngar se vong wa shout kuilea io e fafanga elea io e fafanga ele io e ma fau le la ua ye ma fo le a me sa wala fo ye manuia le tanga lo matua ai boke e o me fale e re fiki mai fo le me ngau ye ai mai la ya e fi u e pakeko i le kai au le tina o le ainga pakia paka mai le me ayo le kai sau ma me ayo le udi a le fa sa o kama ya le fa sa ngol mo io o le mai nga e fiu e ave le fale mai ele ai se fofo ele mafai e umai fo ima pusa penkolo ele mafai ona kiri yar kamanga o le tali ala o ko inga mai fa pena fonga o kamanga o le pakeke vai o le mantua yasua ya le pakeke vai ava aira il kafiki i runga ya tele ya tatou isa mo to inga mai ngalena nei vanga fo le viavi o tole mafuta mai Australia, Amerika, New Zealand, le tu Europa me so se tafore nei ke lope. Fatalo fatu. Ia, se tamo utou. O le wa so ngafua ni si o atunu upe o Amerika. Aso mua le nei o me ia la tau, tatou wa ia le nei tu for ke lope. Le o tatou o ai freseu le nei aso lona lua o le masina. O me ese le whakaua ia kia o le masina le nei. O le tau ia te o le masina le nei e whaatau ai le sautina, whaatau ai tina le lalolangi i oe. Ia, ai, e le ngata fo i leo te manatua e le tala fo i le tawhiroa i le storu o me. A talo whātu inisile mafuta mai Alaska. O le skekere o Alaska i la ukau whanongolongo fo isi taimi. Ia i la tau sa whai malangai. Whambai o le skekere. E a fo i le ino o le vaenga. Fa mai hir kamanga ke le loba le varpo ola wa le varpo arai hau ya ka ke le ro ka ika wa ke le yo o i Alaska a fa pe o le te mafuta mai Alaska ma kwa fa papangu asa u la fa pesa e si va ngana fa so me te fo mai sa malanga i o America o le Alaska so le kwa i ona fa fu ma le lo o le vale fiafi e yo o le vale fiafi fo ile le ala mutintini la hau so le o ila le fa ila ukala se amu ia ko inga ku ai se a e ale me le fa pe ai samo imagine oi se fa kula la ukala imagine oi pe a fa pe o Samoa e ma wai le me le o le hau fa solo a ko ele se po ya wala ngale la tatu tale no ne na va to ile o tatu fa si silanga ma ya ele ko e mawang ya ka ko upu fo i e sa la ukala 6 months night okay yeah lefa mai ya emma marvanga le Jane Lawson esau ai se fa kula la ukala
anga whaapea lai o mai a kākou i Samoa ko inga skaili nga e au whaasolo a koa ele ko i se po. Pe a i se season whapenga. Ia ua matua au ti whaasolo a koa le au kakapo. Ia mare au kolo le po. Ia, tu lau ni whaafonga. Ia waranga o ko aka ukure mo koro pi kau ke ivo i lelea. Ai mana tua. Tasila nei tangata o le a safa. O le a makua safa le au. Ia, kuro. le au o lan sa ora bon moi tolo por po ia por so ka ko so ko fanga wala nga ta to vie so to fanga pi tau si o e si rufia angi lu ia mana fa longo a si fi rongo ku ape anga o ngi o vaenga la ia le la matua safa pe a ye ko inga si sen fa pe ya samo ia wala so le e ye le ska nga kali e look forward le mero so ko fanga li ia e ia le tangata soifua e makua i look forward al mele ka o so ko fanga ia i fai vole po o le lama ia o le a safa le au fa so pomo o le a safa le au fa so pomo le ai o le me vi fa sao ele a nga se me o se urupo o ile meta o so to fanga ele a nga le nga o le tu Elang or kelo skaili al ausor ko fanga pe fie o fo ile ka malai pe ka ku sa or masinga. Or mela le len o fa ya tuele au ngai o ele pe au po o ai alu e felmelia. I ila kele le udu o. E ila. No mo winga. E ka koro ku oi. Ai ka ia mama ka or tai fau. E senga ia maka o ka fau senga ia maka o pusile mo moi. Ile ila mela na lu tu vet oi. Ele o se me tau sol to fanga me ne au po. Le o kama vo ia fa out fele afro o le au fai afro o le au fai rasta pio kamanga i kele nga kau fia ko inga ai yo le to e fo i mai le ta to ile winga swinga e se fo le poto o fai nga le atua ia ku u fai ai me au ma fo ngo fa ko ala sky la fa longo longo e ia ile taimina le sisen nga ia fa solo atua le se po ku so wa ka se fu le po ala yau o ko sira silala kua safa le au fa so pomo o ingore o le sisen ko area e matua le lango inga le au fa so pomo o le au le momoi o le fie au le momoi peng fiki au le momoi wa fa langa la mala o le vaenga la le au sur kofang matua te le ala fianga ya atalo fasi o ko se atalo fatoi mo folo fatoi nisi o tatou wa sofia ma so fa nau fa mnuanga le nivanga fo o le fiafi ya fa mnuia tuai le so soifua le vale so mare fitu tau sanga o le tama ia fata to filau iyo mai le fionga o alo au America Samoa o le sona na fisa atoa i peita isa le se tatou tau te iai o le tatou sports talanoa so le faina le happy belated birthday ia i lau sunga po lau to fafata to filau mai le fionga o alo au America Samoa manu e tele lo waso fua tina alo faanga mai ia Renee e mau to filau i Hawaii mangai ia soifua iyo nanga kupe Amerika iyo amuria toi mala soifua ia ole sunga ya fata to filau maile proclame el tauta ia me se fo asiata ne vanga fiafi ole si ya soifua ole aso fanau ole tali iyo se uso ia fai to filau so le so o mera ku filau ngor ka ko proclame ya sunga ya fai tasi fo yo ali musika fa ili fo yo lo tele fa ili sa tau tuai fo ya de fo lo ile tu sa mau band o le alo la sunga ya fai ya puse usa fa ya elsta le ngor kama ya fa mlia tulo wa so soifo la so fo ya na ya beta ya sali mo se ava no ai mo fai ona fa ya ile tatou proclame le tau ya ai ono le tatou sports tala no melia atalo famo fo lo fatwa ya ia te auto ya me se foi o le proclama o le fa manuia tua ya sia tale soifua o se walo so tali ya manuia tele le
whamanuia le tupuai. Ia, me se fo ia maua le poto le ustai. Ia, awa fo ia sa ilinga manuia nei soifuanga. Ia, mauangi e so ilu kama e so ilu tina. Alena, fatalo fatu ia uo whawhiangainga. Ia, ngata la valea. Wa ifo ina yo matua whaife au. Ia, le tama falenga nga fata wai tafata mar falitua melody. Ia, misi fo ia sio matu kalesia. O folo fatu de nevanga o le fiafi. Fatalo fatu ifo ila inisio whawhiangainga taulangi. Ia, mai se fo ia tātou sunga whawhiangainga Reverend Tole Foa. Tupa i Larry Lavea mari tātou o nanga i nai mangele le Tasi Market. Ia le ana i fo i tātou proklame re tauta ia mai fionga e whaalo tane. Ia mari tātou o nanga i nai le shopping center mangele whaatalofa mo folo fatu. Ia ile dei vanga le fiafi. Ai o kere koe fo i mai i le tātou whaatalofa. Ne fiafi. Ia au tali e tātou sota inga ma tātou malo mai Samoa. E rungo tātou proklame. O te toi fo i mai lea no walaku lea tātou mai rungo le proklame. Tamu whai fo e say hello mo nisi o utou. Ia ele ne vanga o le fiafi. O nisi no tātou whaasesilanga o mea fo i o special tātou Blue Wave TV. Ia ma le tūlanga fo i o Blue Wave photographer. O lo o mawhai ona whai ia tūlanga fo i o cultural photoshoot. I nei le tātou ofisa nei. Sisira mai tātou whalo i loa lea. Ia, lea ua te tala mo tātou bookings. Io e, pueina se ata cultural photoshoot mo sio a inga ngata i leo tina. Ia, ua foi leo le alo loma le sao tina. Na o le tolu se lau tala. Tolu se lau tala, whafsota i maile i meri mali numera. Ia, e mawai ni ata se fulu pueina le lei. Io e professional way of taking photos. Ia, na ua te tala fo i mo tātou. Ia, awa fo i le alo atu mo le sao tina. Whafsota i mali numera le na, ia mara i meli le na e te wala au mai ai. Ia, awa fo i ia se pueina o se ata le lei. Elele ia le uma e soifuanga ngei o le ale langi ia ki oi. A lae makua ngofo le lei hani ia mami ma whaapapaka mailo ma whaapapaka mailo waka. Ioi, ilungo i te tonu le whale. Ioi, ai le anga le uma ako le ngei soifuanga. Wa e vavea luako. Ai sa ule siko ia inga po le sisoa i miki puere. Ai vai la fa nga te tau le taimi le nei. E ke u fa pes te sa memories. Ioi, o memories ia e te vai e uma ele soifuanga. Ai kiro pere ki nga a ka woso wa e ma fau ki nga ko fia fai ko orua. Ai ava ai aku de papaka mai o le ila o fa ila lau pe. Ioi, kia do fa mai no. Ya fa pe foi la ko ma fau kama la ko kilo fo isi ke nge ki o re kalesia. Ya mo e to ti talie o me ai ma senia. Ya. Ka vai foi la kilo le kama fo ya isi fo ya ke alua ai ku o ka le malu lo makua la ku mai lungo le o le ata fo ile ya ke alua ko fa mai oh no. No tati no. Ai ta ua vaenga ia. E foi lele ina ia mana tu ai pea. Ioi, e mana tu ai pea. Ia, tātou special functions matulanga foi fa pena na ua ia tātou numera le tu ina tu lunga mo le live streaminga. Ia o fa moe nei ma Samoa. Ia o tātou prices na manisi foi o tulanga. Ia e mawhai ona whaafso ta ima iai. E ngā rurue mana tu e mawhai na whai nei ni usila. E mawhai foi ona whai tātou bookings mo Australia me se foi. O si o tātou watunu o Samoa. Ia, aioi, whakaua la ia kia. E li sia ukama, ne sia o ofo ia lau ka ua kore ingo, o nei usila. Ka māloa, ma whioa ia, o vai a kunga so se kaimea ka kalaile wale tar ka māloa. O vai a koe mua mea lea kauranga o rongo o rua. Ioi, mua mea ka kalaile wale tar ka māloa, mua lea kaurongo o rua. O vai, panari na ngā. A mea kuma, e fo ili ki ngā le ainga se, ioi. Mariu lo mariko o rua lau kama. Iyo, mariu ko rua lau kama i vanga mariu fo ia. Tōne. O koe vai a kunga. Wa ese le mea lau waile e mwale tar koe. O pa langi, pese pa langi, e bi a whakas. O wak, wari.
o po fa ngai kangi fo i ma e lau io e fau solo ma fai au ma vai nga vo me kiri ko e kiri ko e le ko e fai sau mana mea ma mea uma o ke fa ko mele wo ye o ano akara ka ma e le sau fo inga fo langa ma ke mo il po io oe lea wai tasila le vai nga da wo da tu fa por kala mele ni va nga fia al fa ala la maka ia wai ka kia ia la me o tangata o iso de akiro e au fa ku nge ka kia ka makua o le sifi fo inge yo ko e fai ko o ruoso no da makua ia ai tato mailan ka ko au vai nga fo ia au maru rosi kama fo ile pe ongos fulu ilalo ia po de limas fulu fo ilalo ka ko amaka mel limas fulu ilalo nga maliu war ko orua ka ko ia tamalo lo ka ko mo mo ka malo nga maliu war ko orua o ke fai aku o loi maka ka ku i le pusa fa pa soro le udu pe o angar kama pi i i mo le mai yo honey no more sabe de okay no more le mai no more ele ko e fai so ko orua ele ko e fai so ainga yo o mai na ungo foi kausi ka vanga io ko iki so o man e ke maka io ele va pe va to lua masina to lu masina ai makang ka ko va ai ko ngar kamaro wa kepu mai ko io va to le sai fuanga ia ko kuro lai tu pautina tamaita vai pi ka fiororo ma ko pi ke dinga kau e tau a tu ui pasene ila tau sa i pe tau mo ia ku kamalo loa vai la le sawar fa papaki e kau mo i kamalo loa io ila una sa i linga e pe e tele atu pasene o le mo i o le tangi al tamaloa ma mo ia ia fa au au le ko e foskoru o ka koula ia kinga ai leanga lava fo ila kan ka ese leo ki le mana ai leanga lava fo ila tangata ese le fetangi si leo tetele o le mali e mare tangi le lei mai o ngaianga mavaenga hani ele ko e falua inga oe io ele ko falu inga oi ele ai ase se no mo ku o lu ngola lo io o mongi ele pese o toto no fa fo lu ngola o toto no fa fo le alo le rap le wa ngai ele ko ya sesi sama songi ele ai sama songi io ele ai sama songi sama ya ele vanga mari wa ku sama songi wa kala vo male saunga le oh my good boy se nglau ki tango de kau fai makau au furu ele vanga mo inge ku sama songi wakala vo man ngupi va sama songi wakala malanga saving kala malanga songa de mu kala mare insiwa sama songi ma ye ngo ai ele ke ro po ya le ama ngai ngo ai rua va io ele va ai ila ka mai panga ngo nga pie va sai pie nga ngalo afa pea o ese ngo se ka popole ase fa nga se ngo ke wa ke vo fa pe mai se vai de dale la fu 5 vo ka nga ka ya ele va la nga lo ma ku mali o sama song ai ngimo fo i marka ka marko o rua markengi wa ngimo fo ile wa kaule sa ngor social media a taimi so i fu Samson sa wa ila ka masa ma asi my name is Samason ele va la nga mari o sama song ai nga ngalo fo i ko va yesi on fa pe fo ilo ka e ka lo fa po ma si ko o rua sama song i po ma ngai ka maki
le soifuanga le olanga le titango e ke aka o ke ka ua ko ya e me fai e kukupua o e le si fai kio i le vanga ngalo makunga so le ai ko on ma le me lunga social media ele o a xenophobo ai vai ku ngai pa ku mai ka inga ka or ku inga o fu foi le fa avi le ua ai la mar fa fai ava ngai pi fa ngona ngo mai ku ka fai o se tasi wa la fa ai wa sau le me lunga TikTok me ya wa sau wa lunga vo le awale fe mar fa si awale fe fai mo ai pingar ka mai pi fa ma dua mai kur fai avanga kaka ko nga re wo ko ri si wa se so taro fa si o so le sa va e ma ke a ke ya la ya yo ale ali fo le like runga mane an wa sau irunga wa kekele ya orisi kai mi pi e fa afa me camera ho le pu a ko mo e pu e menga o fasi pe ya o isi kai mi pi pu e me wa afa me so ngai mi ki afa me le malu ole kangi le kangi e kai mo ku nga mau maru mo ko kanga ai ora makua mo ya ta se le vai nga so le tau mo faina ta tu mana tua nei mia a fai ora o fo nga le le la vatu o fo nga sa o ta ya a fai e kupu se me fa pe ya o nga ke kala vo e ke ro e ko e fai so ko o e kai kai a wo fo le pelo le nga le fa no me samsung a nga fa no ngoi ai o samsung yoi awa kipi e se nga mea kangi le ya oe mo mori lau fa fe kai i le lua fo i kai mi ma le lua ma fukanga ma nga piri o kanga nga poronga mai e singa ka ma lo ma singa i fingi kangi le ya i oe wo misia oe ai me se fo o se fanga e o ya e se ro ka anguru ai wo mi ka mo misa ya tatu fa soro ka ko yo pa me langa e uma e ro wa uma le o langa wa uma kwa ele ya se me e fa va e te lo la utala le fa ya ele ya se me e fa va a menge ngar kasia a ole ku nga ole tua i lunga fa va iyo ole me la lenga o ngai mea umaka ko ke maua mo tatou o ai fariseu masapi ma o mali wanga o se foia e fa e le ka leanga o mea umai au mai o mea nga mai ya ile ku afor kalanga yopu kala ko nganga sko ingo yopu sa fai le ke ro karango ke yopu re ko ke next door ke karango ke yopu ku spaia fa mai le kala ko ingo yopu awana fo ina mai e Yehova e koe avaku e Yehova e fa manguinga ya le swa fo Yehova i mea o mea mai ya ka ko longo winga ka o mai ngai le ai masau mea o ya o mea e ya Yehova i all we need to do is enjoy and cherish it yeah bawanga ia tātou fia mo tātou whaafetai ma whaamangu i lea kua. I mea ua maua o lea aso ma lea aso. Even our families. Yes. O mafuan whaila utala lea. O na umawa se tala whaavau lua so talu waipei tai au tele i watua i lunga o le mātou porkalame. Ia awa yele manatua a veale nei lao lao. O lea watua i sa ufa maisenga. Ia ua whaate ia fo isio mātou ofisa nei ina ua pa mai le tala i Samoa. Ia ua tu ole malo mavala au le tua. E se tasi o tamali i longa lava. Fai pesinisi u te loe le ai se Samoa. E le i loa le tautua le nei tama. Le sunga ia George Lopa. Ia u te taua le tofa a le alunga. Ioe. Lenga o se paolo ma se ia maso mātou ngafa sao mātou malu ele nei fio anga o sa taua.
tu lou fo il pa io la ingo mavaenga ia aingo tupu aingo e aingo papa ma ainga te faifa ia ala la tai lau fitalinga li to o le nu le lunga ma le falefa o sa taua ia wa saule tala i sa mo fa va ia o maliule ta matua pole ia matua o uluma songa ia George Lopa ia ole pule sili pole owner o le company longa lana tautua ia sa mo le SMI pole sala fai metro industry ia ar mafuanga o ufalangi ai sio matou no isa taua le anga o lo tausi ali ipe tausi va tele ia ele fionga ia seu tatia po ole faletua po le tausi foi ia kueva le sa tele va ai ia o se tamaitai o le suli me feo i tau manava a whanu ali i mawhau papa ia ma ua foi ia o le sunga George Lopa i tele a langa i tele a o tangata i loa au le la au ia ma ua foi e olona tino wha mapo sua i ia se si vo matou nu le fio anga o lauli ia tu lona le to le timu ia mafuli le pa ure la mafuli le masina i fusi ma fanua tanu ia o malae ma vai aunga e fio ai le sa fa pito ia le niu monalo ia a o le matangitunga ina fo ilea ia o le mauta ia so fase e fio le matua ia tali ulu ia ai ale ngausia fo yo uta wale o sui o le fono ia tu isa mau mai tuala vai atu pa io sal valas ia talo fale nei tama o se toa manu i longa lana tautua ele ngata o pisinisi o le tamau ainga o Samoa ia au tūlanga fo i ta'alonga Samoa la whanua mātou te wheloa i male sunga ia George Lopa a tonu o le mātou wheloa inga muli la vale nei i le aso wharaili o le vasolente nei o i e whai e ala utala le nei ia o le soifuanga le nei we laughed today we cried the next day e whapenga ia o i le ofisa o i le tatou tautaia e sa a fio mai ai ia le sunga ia George Lopa ia manisi o lana au whainga luenga e au kilani nei po e hele maari tamale nei fo i tamari major sponsors fo i o le tatou au nanga le Blue TV sa mo la no mo to le vaso te nei le matou fono tanga ma le sunga George Lopa le tau te sila mai ai mo fo la no e feilo ai ma matou sports tala noa le fionga ia au mua to vaenga mi se fo o to le fo andi e lup ia manisi o le tatou wa au whainga luenga nei e se le mana i o le matou tala noa nga ma le lilo i manatu o le matou to e lasi feilo inga lea ia ma ua le tala fai malanga tu mo ala sfalele asto na ia sa so ngfu le na tu mu le toi mo Samoa ia ale na ma ua le tala fa vau le solua ia ua tu ua le malo sa mo wala vale tala ai le e ina le tatou por kala me le solua ia peita ia ole fa alo lungia la fo i ole tu langai ia i le fa no no nga ua po ia fa manu yo fanga ile fionga le fritu e kueva ia male no foalo ia na fuaina le afia i sa fa metalanga ia wo manatu ia no le ua fa ilo lo tele ia ua moli fo elo fanga fa mesenga nisi fo ia la le wana yona au vatu ilunga le proclame le ni vanga le fiafi ia fa mese fo ile to fine ya lili ia a mese fo i ole auso na yalo fo i ole songa ya George Lopa ma le fritu e kueva ia mai se fo yo si ola lo tamai tai le va ia le SMI Samoa ina ngata fo ile le fionga mai va Leslie ma le au fenga lu ngai nei au kilani te le se au ngal nei tama ia mai se fo o tou le mai mo mai ni si o tou mota mo tou lawa o faresa fale a onga o a lava tu langa o hol te loele na ma le laina e te le o nganga lu ngai Samoa so ninga malango lango suale SMI o le SMI fo itono Samoa wai longa lana tautua ia i tūlanga tau fausia ina o fale mota lawa so o se tua inga vaenga ia i le tautua le SMI ia avea ia o le upenga o pili e tautau e whangota manuia lau whainga malanga o ere tama ia po lau fionga le whai pisi nisi o le fo isa avea ma
sui o le malo i o sa vea ma MP faipule ia i tausaga ua tuanai ma sa vea foʻi ma sui o le fono i o sa vea ma faipule i ona foʻi vaitaimi i le tulaga ona nofoa tuto tasi ia sa mafai foʻi ona tautua ai le malo tulaga mai se le agaga ua tele saʻutala ona o le tulaga foʻi le maneo o le matou feiloaʻiga sai ai ia ui o lea ia faamaise foʻi le agaga o le atua ia i sio uso le tofā le vaʻimalae asiata atinaʻe vaai ia ma le faletua fonti ia maise foʻi o le fioga le prestane o faamasinoga ia le fioga le sa tele rapi vaai ia ua pei o le latou tuafine lea ia le faletua o le suga ia george lopa ia manisi uma foʻi o le aiga ma se le suga le fomaʻi tofā mo tupuaʻa ia ma le toʻatele lava foʻi outou ia o aiga ia ma le lupe se mai ia o e o loo tagi mai ala ia o le tasina vaega la tatou atu le malologa foʻi mai ia o le tatou afela o le tatou faasoa a o talia ai ia le tā o le lima i le taimi a niusila o le tā o le ono o samoa e maua le tatou fesootaʻiga ma le tofā ia liʻo faatau malama o le suga le malu o le malo ia e le toe nā ma le laina i le toe tau faailoina le tulaga foʻi o loo aafia ai le suafa o lenei leoleo lelei ma lana tautua i totonu o le tatou atunuu gata i lea o le tuafine ia lise marie o le a maua o la avanoa i luga o le tatou poroklame seʻi tau talatalanoa i fuafuaga ia e mase foʻi o se faatofalaʻiga o se manaʻoga foʻi ia auā le faamoemoega o tulaga i cases ma vaega o loo tauava meaina tatou atu le malaloga foʻi me faau le tatou poroklame nei vaga le fefi E fia le Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupeta i lua se lau ta lau sau nia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareino wa yaso de tasi. E afu atu nas whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo avanoa fo i le direct transfer ti posi ma yelo tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino au tupe whamamoli. Ai nga whabitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. O lo avanoa fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma mangele. Mo nisha whamtalanga vala au le telefoni o Valuselau o Tasiona no pe siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 iwa. 255 iwa. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngalwenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metro fabrication. Whaatino ina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valulu o lima i wafa. Olu atasi valulu o lima i wafa mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South
Taimara wati lewa toi se fulu ma le 5 minuti o na jale o le itu lai 5 i le taimia mantou ni usiridei ai o le tale na o le ono io ia Samoa po se tatu uturu i Samoa ia tale 5 ia por ka le ongo i Samoa on join mai la ia le ia o tantou malo fa alo ngi rungo le tantou por kala mele nei vanga o le fiafi fa talo fa tu inisi o ma futo mai rungo le tantou YouTube channel io ele nei vanga o le fiafi Felo fa ia kopo bre tau mavtanga fa avtai mavta mai nga te fo leo li fa walo fa ulalo ya ana nga te fo leo o le sunga ya Steph tofa moni lava moni fa ma ni saunanga io o aso fia io aso fa no ai o aso atai mane aso e tangi ai ya o so fuanga lava ia fa pena yes absolutely right wala na le na fa tu so lo tala le let's enjoy every moment enjoy every moment o le nei so fuanga mai se va fale ainga mai se foi tulanga va fale ainga walanga tasile va ainga e sena matele ona sao mai ile fili e fale anga mafukanga e amata mai tonu ainga e amata mai foi ai mai se le va ainga le ta o le spirit o le jealousy o le jealousy ma le mele o le competition o anganga fa ala vela venga ye lua wo fa ale anga inga le keleo o vale lei ma le vano no fo fa lo to fali ainga ta te ia tūlanga o porkiki, ai tātou me kasi mai i tūlanga o tonu ainga ma mafutanga. O kama ai e lua i kele inga whai masawe unga moa i leo langa. Ioi, o le jealousy ma le competition. O le whaatau wā, po le fia whaatau ta wā, ma le loto le. O mea ngai, iai ngai ko kongo se ainga ma so se tangata. O le matua wha mai ala vole nā mawhitanga. E te tupu mai aini vaenga e le ngatusa, e le manaia. E ai afusia ala watatou le mele o le ngā lulu e whatasi. Na whaila utala le taimina o iai le te talaina o le whamoe o le tuisa mau catering, le lato ina ua le fionga ia Samoa makite o masino for the Tualis le wala mawina le pisinisi fo ile na le Manhattan le i Dominion Road i Mount Roscoe sa fa ile la utala ile fia file e kele ina no fa longo le upule fa mai ia ka ko pe u malanga lenga pese fo ia se uso le songa su a misitu kisu ale fionga turma na fa talo fa tu le songa ile ia turma na misitu kisu a misino fa le tua nga pese ya ko inga mai ana pe tato o malo le o sainga e taupa u atu ai toe apo mai ilunga o ka ko e vai mai lo o le e taupa u atu a mai tu le ele foura la nga o le nganga le sa ola mai lo tato o tu o le mele ai te o le moa lava sa tato tala no ai mo tato fa ia le mele o le ola fo ile o le ku ai nga fa nga i ro ka ko o le mea lea o le whelo tole anga ai ma le whatau wahai. E na whailala utala li pōle na li tālanga o le whala inga. Ia i tangata umasa o whanga i le nā fiafi fo ima. Nisi fo le kalesia ma nisi o. Na whailala utala. Ia avea ka kou o ngi kangaka ka la ia mua tala ia atua se tala le lei o lea whali. Walanga ia ilesi kangaka e ngā lui me whai. A pau walanga mea loe whai. O le kilo po yengi me se mangi masei. Le sa wale upulea. O le tilo masei. Ia. Nga pa wale ngā olanga mea loe whai. O le alu alua aipo angi mea se mangi mea whale kongu. Pe kukusa le taste o le whalai moa lea ma le whalai moa lea nga ke whaia. Pe kukusa le taste o le mea lea. Le soi whanga pena. Afa po le afo le pesingisi o ngai ke kau mo whaia whape ngā lesi. E aluan tua. E mana o fo ile le se kilo po ole hale nga uma e lola ia lea ia o wale ia jau la ia wale poka kaunga ko pasi ese mea kaunga ko fa pasi ese nga mea matulang ai tato tau mawhai e aki ya e masi ile sirunga a whaila la e mo ia le pese ma leo langa o le ausainga ia ke aula e di ka kaulang ka ko feika fua inga isainga pe awa ku sa mo e di ka kaulanga ka koleanga fua ka kolo ko inga isainga. A fai o se le songa le le fai nga pisingisi ya sainga. Ia vaila ia le songa le le sainga.
o le kaualu e kia i le 10 milionga i le kongi. O tatou vaina tatou ia. Ai o le whaataua i o le vaenga lea. Ele nei vang. Ele video na share mai le totel. Ela le sin kango sen me ja o le video le la tonga va tulunga. E sila o e le video le nei. Le anga tasi lea vaenga wa mai ma filongia lungo le social media. Wa filongia mai ai mea le lei ma mea faale le lei. O mea moi ma mea faale moi. Ai la va le video nei. Ya ele ngama le la inga o share so le totel ma te le ni ala tutala. Ai sila le le ya e se la o ai le video le. Ale la va tu lunga. O te rei rofui po Samoa, sa ole tu poli me lea awheo Samoa. Ia, toe sisila mai. Lau ka ngai wakulunga le video le na mai el tangata sen me e jau. Na toe sisila ila ile. O se tamai tai. O le fōringa mai o lea e. Ia, po i se me o su e po keu ngianga o loa po le alava. Ia, sisila fo ila iai. Mana ia yo le leongi au ka fa kauringi kai mi ole aso ile tulanga ole e la le mela te pi tau su e vo ile le tamaita ai vai a kulo ai fe ponga mai ro mala wadi ie kokong ai to vai na mai asi ia ku pese kingi pusa vo ile le mase okay o vai tu le antalia o sia solo ko kele ngo fa pia wi ngo ka ule manga o kele a fe sa tala alanga wa pe ko fa e tanga tol tato wa ya o e fo e fie por kala mele nei na tango fisen mai tua ma fa pia mai asiata e ma wa e ia tu langa wa tu la i melo tato wa tu no ma wa e ma kulanga fa penga aya umala o ka maka kula this is just me personally le tu fa tu sa wa elia fia i fua ya o tele lo fo ipe o aula e kau iei vaenga o ke whaare karikongu ai lea kalea. E iei vaenga o ke whaare karikongu ke lea. Ia o nei fo i ona pō. O nei fo i ona pō wa ke lea nga ne lei ke le act ke ro e asu e ngika kou actors fo ngale manga nga ia. E ke le nga mau le lei o le actor ka nga. E iei ala me manitu e iei me ta o le actor nga onga. E la mon me o le actor whakai ka i ke lea nga koe kau maua ia me ala tutupu. Again, o waya le fa yakura u this is my own analysis au kilo ku ngai skaili skengele steni fata o lo le na tula me pe Samoa mana me na fai mala na tau te pa mai le camera marka mo e mai le o di ien kam mo e mai o mai fa punga ma si ile tiot ko yo o le me mo si fa tula utala o le tiot o me ne o masini e yo la to waya e sulu wai palaka. E o lai. Yes. Ele kasi fo ise waya o se tio de e sulu hai se palaka e ko kiki rua de koru mea e ko ngeki nga i o lai le masingi lea. Le tau te va aisa o ai video fa pene. Le nga o ia tunu i fafu. E ki va ie fipunga mai si ile tio ala le ai koso ko i ma waya ka koso ko i ma palaka me uma fa penga. Yes. Ya o afo ingei me anga ngau mai afi punga mai ko kongo mai si kau fai fo ingai ku soro ma kiro soro iyo si kau fai si wole anga vo fa kongo ngore wori inga mar fai ngor ko video ma me anga se tuna fai ai afi punga mai ko kongo kau kiro soro ma kau fa le anga ngai me ma kau ave ngai pi supo ma ngai iyo ya kalo fa ya ko odua le wori inga fi punga mai ko kongo ai sa va ko si e anga vo si a por me Iyo fifo ingi mea nga punga mai ko kongu aru sa oa si ile tio rea ngua mangi waya o fela o yei waya. Lela na le no ta fai atu. Ia, ele o mea uma fo ia sa uma mai luma pa i tele ifua ma tātou talama. Ai kasiare mai ko ka ko kasiare mai nga o kailoa le le ia o le si mea. Nai lo ma mau tuare mai ta yo le tau fituli mai ia. Anga palasi mai o se kenge o se mea mongia se o ka koiloa uma o tato iloa uma tato kenge Samoa maka mai ka Samoa ele ku mama inga pokinga mai ka ile se elengi o se ulu si sora wadi ya ele tu mama ina ele tu mama ina ele aru le ako fa pela langa leva ko ile o mai mangi ngai fi mangi kulo mangi fanga mangi ngame
ia ona o mea fo i wana na wala to fo i se fai mesia ka manga ia ia le la ta vai to so o le la uta fe to fa pe ila to o te se ina le video mani mea ia ele se mo yo ia ko ai nga tulanga fa pene ele o ia se tulanga fa pena ia te wa ia ka iro ke wo mai ai la to mo mai la por kala mena te ele wo mai fa pe mai le mo ia ma le al tulanga sa ia ia ai no ta fa pena nga pe e pau fo yo le nga o ye ro le pisa fa sera ko ngul pikora ye wa man ko afa pe ke punga me ko ko kilo po fele ku le tio ah se so ya so ye se ko ke vai mai o le kausu e ku le hit and run e ko fo fa ngai me wa ma wa e tele le fai me o fo si tanto o tunu usa mo le na to te va vai me o le tau su e tu na tu langa le hit and run mana me uma ale fo to te mai o to tau fai mai nei tu lang la overact la tele la influence fo ile mele la ia ile ta ala ko pe yor o mori ma wa isi o wa i le o fie ka ko sem ai te lona la tala au ta to ye mata upule e sa ole le no mata ile fa tala noanga le ale sitasio fasala vo le fa mai le langa ngangu me uma fa pena la e no fo isa mo e wa malanga lau te vai tuna la su email to te le ai Australia i nai me o va ngo pili na te tongi a wa o le lopo fe wai kupi ai no fa tala no ma le fionga le polisili o le company le motonga ya le fionga le fa lo longa lo pe matasila va mai me umala yang sa ngo ia la fionga ya va asa ia la fionga lu matsila la fa tan no ai la le vai nga ta ua no auto realizing mo manatu wai le mata upule aule yo mai lunga ta to malo le tarf o le lima e sa ole le ya la fa fisili nga fisili ai le tamali ile le nga fa fisili ai le illa por kana me le fia filnga por verso internet o le nga fisili ai o fea la ua fai i eile Sam longa lua. Si Sam leo maliu si tama fo ilea faleata de si on to lua mai si umu. O fea la ua fai i eile Sam le nga. Pe a fa pe, mai mana ia yo le toi fa manatu fatoa auto realizing le le yesa. O fea la ua fai i eile nga longo winga ua fa alea nga inga fo ile nga. Ai manatua mai fo ita tau sa moa. O le leanga i o mea nga kukupura nga kala. O mea ia sa kukupura kala nga. Ua saule fa fingere ko alua o Samuelu nga Samuelu na le faleata. Le o maliu tu lo le maliu o si nafo iuso. Le no maina yo na tua fa fine ma fa sa o mai. Ai manga kua fo ila. O leanga mai lunga fa mai ua i oe ere ko alua o Samuelu nga. O se kala lea Samuelu nga fai aku ia ia o mai maoki ai kulou. O nga ore nga o le mea lea. O le fisiri la, o fea ua fai ia ila ngā mea. O ila lea le na fua matangi la utala lea. Who is controlling the operations of the Ministry of Police? Pele ua ka uma wala loinga ma ka uma mainga ai mare kiuke mare ngā ruenga ka uleleia na maka ngā ruenga onga o kala e faku solo e tangata. Nganga o faku wapenga. E nā no fai atu. O leanga ka ngā amai ngele maulonga lua lea fa mai ua faalea o ngā inga uma ua matua faalea o ngā inga e leo ia le mori mau Samuelu lea au po Samuelu sua lea tau fia ke mingi ona o lea ua sau le kausi po le farekua po le koalua o Samuelu lea le tulou mai tuai le fiongo si umu o lea ua sau mawhai le whaamakalanga o longa koalua kongu a le ngamari waisia tu au ia leanga o whakuala o kala wala po karameange ingo o whatua le tara lea no wa ai atu le langalanga o le finga ngalo le tō whale ingoa matua ia ale, vena ale. Ina ua mauar whawhatala, o le ua kua ia le kasi o anga makai, o ngā kari. Ai ka uwha pe ngā sa wha inga wha matai, o le makai ia ale.
Ia na whaia ia ma le posta ale ma whapeani. Ngā ke le ku upanga ngoa ingan maka upule. E ia ila whawhakala ngā maua mai fu e tātou so o tanga mai Samoa. O leo koe umanga ka ukingo o whawhingi. E pepelo umangi mea. O ila lea e prove vai le vaenga lea. O lea la e kau mawhaika ngaka ngei e cover up le story. E afuana uto e tala noa ure melea, pe ki ngai ka ringo ngai e le fie. It's okay. Ki ngai o la kukaringa e le o te ele pule le tātou. Ai wanga o koe capitalize le vaenga lea. Onga o lea sa iai le sa mueru ronga luanga makua whaalea inga mai fu e kangaka ngilong kamali anga. E oi. A o lea la ua maua mai fu ina inisio tala whaatua tua ina. Au ke ilo o maka upuanga i lea e tau fia mano milomi whaani wale ale se ia o akuru whaamasingonga. Ai po o a whewore kausanga marikai me o iro i whaamasingonga ngi mea. O lea la ua mahu ai whawhatala. O lea ua koe kaukala are ko orua sa muerunga ua malipu. Yes. O lea ua koe kaukala le finge leanga e iei kua paka kua o mea ngai. Mana tua mai hoi. Awange ingalo ile awadi ia leo mai fai mai upu makalaya. Awange ingalo ya auto. A fai kulo wala utala lea e fai atu. A fai o leanda tau soifua e ingi ngu ya pia. Ele mamalungi fai ngā ngu. Awala ne ingalo ya auto. O mea tau te tau whawha ua e whao ngā itangata o laino no fo itua inu itua. So le, e malu kele fai ngā ngu ua fio anganga. Ngā o ngā lau mangu ia o se mea su e su e le pule ali im fai pule. Kafi ai markanga kamangu. O le ese nga langa, o le ese nga o le ola e malifa kulou, o le ola e funga lei, o le ola e kaufusi, o le ese nga. Ma le soifuanga la e fai ukai o itua inu itua pe o sa vai manu uafo i ele. Ele ola talatai ile taulanga. Ia. E mamalu ke le purenga kamanga o le melana ua tupu. O le ala ua fai ngei kala ma whaapea ma faku ngā mea. Le ala ua kau amo ai ele aingo si e whawhinga i kua i si umu. Ia. O talana o le kele fo i o uso o kanga i si umu. Yes. O le kele i o mako so o kanga i si umu. E le nga kau ainga. A o le matou so o tanga whaangafa. Ia. Le anga o le kamale o aso mua le malamari ila e li ika i eisi umu. Ia. La si la fia ka kere kau whaeaku le mako vango. Ngofo mana matou vātaritonga. O le kama sa vai fo le kama. Ioi. Ai ngalanga o fai atu fa tu lo we asaso mo ma inga lua me se fo yo. Tu uma le ainga fonga le la tau. Ya, tai le uma maru fa tu lo pa yo le falanga fu. Le nga awange ingalo fo i tanga dai e tau ma fai e faku mea ia. E ia ama kuo paka kuo mea. E ia la le tala na umai. Ora ua koe ka usa o a si fa finge si fa fe kai. O la utala fo ilea, vi ia le li. A fai o iei sesi o kau ma fai e wha pepelo oe. Po so o sesi lava. A o ai o kau ma fai e fau se pepelo ma faku ia oe ngi mea ma kokongi oe. O la utala le fai atu e suma lia ile ngutu ai o ona ile manava. E fai loa mai loa el tatou insingia o leo seki mai e Samoa. A pefo le maua mai a to finea lisema. A nga seki mai au maua le tatou so ta inga ka ko nge kilo ia isi vanga sia pe a maua mai longo le tatou sum. A tatou taranua to i faso ale. Ia nga au nei ngalo o mea e avatu e tongi ai oe e nga nga suma lia e le ngutu ai o onga le mangava. E ai fo ia makua le vinge moko ai mangia ngi for fanga o pungar kusi. Yes. Lela na ya la yo fa ya tu nga mele. Lela wa ka kia ngai la Samuelu la nga longo winga la. Ya ka ko aveyer kala we fa ka longa wa disqualify ya. O lela wa disqualify ngai la ma Samuelu luar nga. Ai ko fa fo i mai la le ipu matoya o mai le so le ipu vai o masa. Ile le anga yor kamari anga ngai ngaka. Tasi le ava e ngai lau fionga ko mesinga o leo ma o koue tu lou ma matanga ruenga ma mingi ska o leo po ai lava le nga ke vai inga ma ka upura. Tasi le ava e nga waka kaunga sila ia. Ma tua le popo le angi kangaka. E fa le anga makua ia
kamali anga. Lea la ua faa maui tua lea wai pia tangia mai langa le ua koe maua mai le Sam longa koru. Le ua kua ia fo ile se Sam lea si aron toto si kamikiki lea longa koru. A ora fesili, o fere Sam longa lua pe afa pe mo ila le kaukingonga le fa finge kulou le ko rua Samuel. Samuel le umaliu, no Sam sua. O fere la o iai le ngame, o fere ufa iai, police, o fere ufa iai ngame. Ai afa pe fo i tau te fa pe mai. Ele iau mai se press release. Now, let me say this clear. Afa pe la tau te fa pe mai. Ele iau mai se press release a leo. Ela tau te tauina mai ai wai mawhain ko fa pe mai. I o kalanga o mea nga mai o le ile ki ora singi. Ai ele mawhailanga mai sa tau tala fo ile to clear the air. Because ole whainga mama na ma me tau o whainga malo manino mo whainga malo mama. E tote o mai e clear se mea o lai fatu matuna po se mea o lai faku ulu ma whawhisilingia e lea tunu. Leanga e po at the end of the day o whale whaasala lau mea la o lai alu ere ka ika i o likua ngai o lai o iai isi o mingiska yes o lai o iai isi o whaipule so o lai ai le ele fa pe a mea o ngi whaasala lau lalo le uru e uia o mea manga ngana e wha o ngā mai ai o e pengi pele ngā mapu lalo le o le wha. Ai leanga o lai whai mafafonga o le sa avea mapare mia mo le over 25 years. O le winga la lea lai ono au whai atu. Ai se a ele mawhai ai ono tau o mai lai ki lia le ea ma tau wha apea mai. Ele sa o whaasala lau ngala e au mai o. Samoa ko apera kai. Ele o sa o whaasala lau ngala ele e mau kere interviewinga se whawhinge e na sau wha apea mai o lona to alua tonu na ma. Just like here in New Zealand. Leo ke whai akuai. E sau lo se whaasala lau ngā pai mala whai ai asira sila akur whai ngā malo ele sa o ele ei se factor ngā mea matulanga uma. Ai o mai lunga mwhai mai. E o mai lunga ma tau ma whai e wha mangingo le ea. Ma wha mangingo le kungu ma whai aku le kungu fi marie. To a pea o tou o le ai wha ngā solo ele mo i ngā kala. Sei. Le ala ua umar Samuelu lua ale uka kohadu Samuelu longa koru lea le nga whake ia e fo. Ale na saulunga si tamalea. O le tua a o le sunga e Samuelu. Ia. Ala whiakula la ukala lea. E whatula utala. Nga ele ia, you know. E o le ngo whaanongo kunga pe kau wha pe kau whatau suai mai ia siud po leanga au kiri whanongo e a whanongo i tala. Ea, whaakarangoa mai fo ile le ki oa. Ale si ioi, ngai i merepongi. Ina ua umana maa whaatara noanga, sa umawala whaatara. Peisa ta ua pe whaakau suai ai isi tamai la lo i Levin, le kua a kongu o Samuelu lea lona toru le ufa solo i ai le ia le kausu engo se Samuelu sa. Ma pe whaakala hula fo ile le ma whaatara sua mai ai ia ka ke whaiakula kala ile whapeonisi tu and I don't tolerate ia violence matulanga whapena. Ai sole. Ia ora ka kalo fo ia ma awangi i wheiroa ingi ka ngaka ma. Ioi. Awana ila tō wheloa i mamatua ma tangata nei langa le ti ngā ia ko i ngā mea whapea. Lea la ua sau fo ila le Samuelu longa koru ringei. O lea ia se mea wakula i mei Samoa. Ele ai ma se mea wakako wa aia koi fo. O whapea mai. O la wa arrest ma se Samuelu. Le ai ma se tūlanga whapena a mea o sau whapea wa arrest me ma se Samuelu ma se tūlanga whapena. Lei ma se mea. Lea la le winga o lau tala. Lono winga. O lea la e loa le leie le makangaruenga. E nga o le kasi ale Samuelu. E matua i sa o le leilanga mone mau. Yes. O ke langonga. O la e matua i oe le leile o leo. They have got the correct Samuelu. O le kani le ngā Samoa. Yes. La e si la fia le leia le makangaruenga.
O le ala fo ila nga o le pe ye fi wa le si au di ia e fai aku mo me o di koi. Kama fo ile le kau fa se ia distract ai ma fo fa o makanga ruenga. E fi o tau initiate aku isi mau Samuelu ma kau fa ama pu e aku isi Samuelu. La wai ma fo nga o system ma fo nga o leo. They have got the correct one. Ioi, they have got the correct one. So elea yala, ioi, elea yala ma se isi a Samuelu e au kafa perunga. Nai lo vaenga ia. Lono winga, elela se mea la atau tau ma fau ai fuai sis kamikiki le Samuelu longkoro. Wa ole manino ia, au ke leilo foi, ole me foi le maua tu lo Samoa. Ole me foi le maua e fai ole le or fa Samoa ale fai fesili nga. Le skama ma ile I le ngofo mai Samoa. E fai ole le o sanga fa Samoa. Ku aku fo ilang kamanga le ma sangile sa o ia. Sa o isi la va la ngaurupo ole vivo. Ele lengi fa Samoa. Ora mafu anga fo ile Samoa e afu ai. Fainga ka yang mala kamaya. La ngai le lengi fa Samoa e fai fo ole okio ingilisi e oki fo fa Samoa. Ia. Awa ana malama ile fa Samoa. Ele mafainga la ko faiar kala lea. O Samuelu longa kolu, he's the eyewitness. O tau maua mai. Ua whaafia nga saura kama o Samuel, nga saus kama loi. Wele se lungo la por kalame. Mai tau tino e ui ele I Samoa wele se. Ala nga ele ya se dia ku ngai lo nga kari imaro nga whafinge ngai lo o ele mantua. Ioi. Ole ala mangingo hai di sa unga nga wele se. Ka ukingo mai lo nga kari I mangame uma. Yes. Sa eva matu au le polea. Sa la ko eva. A ole me ka u ore so ainga ore kama le ka avali. Ele ai masesi o la kou nga va ai iai. Lei masesi o la kou. Alena sia me le tangata le whaatal noa. Alena whaatal noa I le kama fia. Ele fia ia. Wau kai loa ngi ele se loa ia ele ipasi. Feio le loa. Ele se na lua e feio na tele I mawhaia. E mafualanga o whaiaku. O lea langa sia me tangata le whaatal noanga. O lea lava e kau au mai e lang kamalenga la whaakalangoa. Whai mai. O Sam longa kolua is the only eyewitness. Eyewitness I lea. Ia o kena longa e ofo ia le term eyewitness ai longa o mala mai. Fua. Ile whainga kaanga wha mala mongi kaka. Yes. Ele rola pe o me ka ole eyewitness ai longa o mala mai. E wa foi la langa o le tele o fact e kara ngo mai nga o fa fai kala nga o le hearsay. E pa wanga o fact for my I have the fact I have what fact? O nga o le hearsay. Mana tu e fa se e fu o to tele. A fa se e fu ko kele. Ai le ropo angi fact o ia. Ia a fact. Awa ata to wo nela si ta to wo la e tatou te au ili ma va ili mori maungi. Aka ko wongi. Ngare kasia Samuelu nga saurungo le Blue TV. Ngare kasia. Ngare sunga Samuelu sua lewa matua faina. Ia ma umi ia ma sai kia yo nga iyo ia na aya te tau fa tangata me sosion to lua. La lo kala. A o Samuelu lua ma Samuelu koru. O Samuelu ia. E ui ele yo ilunga ole officer ole le ki ole le singi. E ui ele yo ai. Ai ka ko fa ingoa ia fa ingoa fie. O Samuelu lua ma Samuelu koru. O Samuelu nga mai o issue nga mai o le vaenga lea. Le te ele mata upu. A ka ko wola va ili. Le moni mau Samuelu nga saufa le Samuelu mua. Ma fa makalanga ie fa moni mau mai Samuelu lua ma Samuelu koru. O fea la fa matalanga ie fa ngofie ona talia ngofie ma e loa e oe e yaiso na ioenga. E yaiso na fa maunianga. O ele ka maile ke mai mo mai. Tatia ia ila tau e lango ile suenga ole amio tonu. A ila tau ie te. A fa peala e ke a olo waka mai e maka ukia e ki fai mai o oe ma kwa e pesta. Ia. O le ala la ufua fa te tau ma lo ma fau.
A fa pe ngei la o Samuel ka kola Samuel longa lua. Wo ki aku saulonga ko alua. Fai mai ele ole a male nge mau mea. Ale o muli ange uma e ngai le ia masisi masenga me sa. O nga ola ia ko esu e meri Samuel longa lua. Ale foi a meri Samuel longa lua. A mai le fa makalanga. Ele sa o fa matalanga le ele sa. Fa mai nga fa asola ingi usila. Ia ai sauri ka mo yo Samuel longa ko. Sita mai titi le sa e vai le vanga le po. E sau fai mai. Asiaka. Kalunga kupu fa lave. O mai le so. Ele i koe o mai aso o kali inga ingi usila. Po se si ola ufanga. O hala fua o ngā mea. Ale te whai atu wai. O wheala a kua i ngā mea. A whaila o re fia FBI lea, po re fia kamasu e su ea kamai lea, lea saum whamai o fact, langa e kalangoa kamale whamai o fact, e kalangoa kakangi whamai ia o fact te luk whea kwai. E lai tau whamam lama tua e fionga ia sunga lea tau wa fo ilea Pearson. A lai whamai o au iau titala noa i fact. O ala fact o lea e mori maule passport o lea kari i oro. E le i malanga mai lava i ngi usila. O fea la ngā fact e kalangoa mai. Le winga la lea leino whai atua uia. Na o le tasi a le tangata mori mau e ta o le eyewitness. O ke la ngonga fo ila ewa matua i oe le leo. E ngā le paua leo ar kamanga o Samuel sua. Paua ngā le eyewitness. Ngā le pau la varanga. O ngisi a mau Samuel muri aku. Lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, valu, iwa, se furu po oi lava. Ngā o le kasi lava. Ai mana tua foi pe ano fai to le a te le i fai tu ma fai loa umale ngol o le sia li ilea. Le au vali ila ia le ngai va fa kasi le fiafinga. A o le tangata le na sili atu na mua na momo ai o. Le ia ilanga mau ngā fa mai alwa ku e a se roar ka kamari. Ioi. E o mai le so. E fisili le mafau. O fea la mo le mau justicia. Ma o te vatu fo ile nei proklame ne fiafi. Au talia ile tatou malo e o mai lunga afa pe fo fa mai lise marima malo to fali o. Join mai lo le tatou som na o te talatu. Ya, ia mo tatou wa fa tatano ngai pe fo ona ato fal nei vanga le fiafi. Kasila lea ulu i o te lu i na ile sunga tama ta ilo ia. O lo ngafa male keisa Samuel taimile nei fa awa wina. Josephine Sapolu ia masiona tua le fionga ya unasa tasila lea ulu i o te lu inai sila silani po o fea ua ave i ai mori mau a ka maiki ngai lea la vea i Samuelu lea lo o welese yang ying se itoe sila ifo mafesili ya elai faila leo mala wadi i. And who were the the first respond, the police officer kai auna. O ai le na mua respond le tai auna na walanga yo atu. Ia ile tai wa umale fa lavi. Wa amai le o le tino wakili mais kama tu aule il fale mai. Ai lo maleo ia le nga faia nga ku fisili. I ka mai kila ia le nga eva fakas. Ta fa nga ta mai te masania. Challenge la. Po o fea mori mau kuskusia. Leanga o tala ia na fai mai tamiti. Lea lau alonga lua ia Samuelu lea welese. Ese mai le isi ali ilea lea ute fai atu ai ute lea ovatua le ingua. Ia na fua pasi umatu la vai. Ia ila tau o fea ngai marisoso ino le matau. Se ifesili aku lango lai lau ke fai mai. Sa kusi umala ko mori mau de kai au lea. Sa o la tau fa matala uma fo ile mea na la tau va ai la tau. E waku ore ise ka avale uaru. Ai nga ore kingor ka kale ka oko mai pala mga mea uma. Se isu e la po feo iai. Ia. A fai la esu e aku e le ai mangi mori mau wa kasi. O ina e wha maongi ai. Ua tiai e leo le faila. O inga e wha maongi ai ai. Le matua le anga whaia o nisi o lo ngā rurua i kukongo o le makanga ruanga. Kaunga su e po ai leo ngā ale maua lo ringi mea kiria. Uri. Rau mongi a ngā mara upukau kingo.
E oi. A maua loa, po wai lava po le ale fo mai ga kusi ave ku i fea wakiai. Wakiai. Ia wala nga lele o mai e runga ngi ngā wha mau monga ma ngā mori mau. Tele ano noa i o nei vaenga. Ia e tatou ta o tu tasi. Pe ano te whai atu. Ina ia nofo le lei fo ile whafonga anga le to tele mai o lo o alo lofa le nei mata upu. Ngare kasi ar sa mweru sa. Nga ole la e tau fia. Awa anga mongi la isi sa mweru ia kau whakuwhakuak. O le ala le mea ka fio mi e fua sa mweru ngai. Le mea ka fio mi e fua sa mo sa mweru su. Aya ore avero ikua. Pe ta tala i tuasion do rua. Pe a whape ole ua mau haku ngisi e. Every prison ninga ngai. I tūlanga whapena. O le isi vaenga. Fia whela u whae soa fo. O le malanga le na malanga mai ai nei le. Le sa iri ngā se le ni te le lopo le atonu malanga le na malanga mai ai nei ia le. Vaenga wha au whai e pui pui ai a tau le turu. O ta wha ai atu la ia le iai le to tele. Ma le nisi fo ie no ta wha ai atu iai le a fi matulanga. Ta tia la i la tau e yo la tau ai ngā wā la ta ma so tanga whapena. A o ngisi la woka wha ai a kuai. O ka wha pere o loko. O ka ngaka kongu a langi. Le mo musu e le mana na oi pā lota ta tau i e whafu. Te oi. O ka wha pere o lota ma fau. Ok. Ono tangata la nei. E le fia e ko inga mele o le paroka o kako. Usa e pia mana na o afu ile le ye. E awana i eise tātou seinga matulanga uma. Ia pe mana na o fu. A fia paroka alu i Samoa. E le o eise ma fau fu ile le tūlanga. O le wha ma avenga. Ma le talia fu i o swinga ma le anga i luma matulanga whapena. A e fu ila manisi o ngai whawhakala. Mo maua. Ia walanga o mākou ngai usira ngai. E le, ora utala le whatua mo mātou ni usira nei. E ngai whawhakala wha o kau maua. E ngai ngisi fo ia. E pei a o mai fo ngere le fast e pengi fiki e. O le a koa iai. Ai e sau fo le malanga le HRPP. O le a koa fo iai. Ai pia kau wha leanga ngai o. O le wo o mai fo i. O ka fio lai. Ia. E ile si awari. Ngo wa ai fo i tau fianga le fast lenga fai fo ile le malanga lenga sa wila auti. Ma tau fa soa. Ka o kare upunga fai fo ile HRPP la tau ia. Ioi. Ale fo o maua fa kala ngai le malanga lenga malanga mai fo ile HRPP. O kama fo nganga makua kaula mua le susungunga o le fast. Ia. E lo o le toa tele i o le au whaangungurua i nei. Lai o tele whai atua a o le unhealthy o le kua inga soifuanga. Yes. O le vaenga la lea o le etalia i le tatou vaenga join mai Samoa. O le unhealthy o le mele o e ake o la fia o la ake whaangungurua. Ia. Ka kou i New Zealand. Ka kou ai i New Zealand luk whakuai. O le unhealthy o le nā mea. E sau a e alu fo ilele. Ai me siara pea e sau ngei. Ai tala noa mai. Ioi. E fo ilele sau e ke kalangoa mai o le whainga mai ngolea. O le whainga mai ngolea. Ai o mai fo i wote toi whaalonga tu fo ile tala noa. O tu ai ngā tangata le mautonu nei. Le ke le ai le whaafika uri ma ke le ai le afianga. Awa ta te whai atu nei. O kama fo ingei o mai whai mai tala i lea. A o mai fo ingai mingi ska mai Samoa o whai ngā maro. E makua se e kia uma. Ua makua se e kia uma. I kau wha se e a kamaia. Ia tate onu sa ia tate rewa vewa tuola toi ngoi lunga. Si awari ingei.
ai nga uma ko malanga le nga ko vai ko ila siva ke kele mai ai ma pa ki ke kele ai vai la le alu fo su ngar fa nga malo la ko wi fo mai yoe wa ka nga ka wa le lopo angi la ko me la ko fai ko kong ai nga le ava ko ra ya e maka ukia ta sila le va nga le ta te fai atu nei this is one of the fafika uli nga kupu kele mai ile te mile nei le swing or fenga malo. Yes. Ua kukupu whaakasia i mane mea lea o le kele o le au le kauka kalasa. O le au whaangungulua. O le au sue aulo. O le au eri aulo. O le au whaaforinga ya e sau ai leo ya kupu. Yes. E ia ile sikangaka. Ngaru ese male HRPP ongo se mea le maa ngai ang kupu. E whakoala ukana lea langa o ko inga attitude lea lau wha ia ma lea ngai mea. You know, e whika isi pia ka whaasoa ku whapengei. No, e kong whaasoa. Lea ngā wha mai mea lea. O wha mai mea lea le kupu. E moku mai lore pau whalaua mai se mea sai ai. E kuli mai loa mai se mea sai ai ma mea uma. Sau rola ia mga o e so e mea kukong. Ai ngā o ngā maua o lea vangoa e ofi e kukong. Or ka mua fo ang har fa le ang mea. Yes. Or ka mua fo yang. Kelo e wailua wakai wailua uma ka ko poklame. Ai e ma fu no te fai atu. Le nga le isi nga fu le a mea e ai ta te no fu mo ta ma fu fa pero toloto. Po a fia a fa sa o ai ia la ngi ko inga ngaka. Ioi. Po a fia a fa sa o ima fa tonu ai tu inga. When you come to politics, ya fa kwala laka kalangoa ngi ku langa fa porkiki. Wai le wa uska ka porkiki. Ai ua lava lo ta militino ile lango ingor fa porkiki ngi usila. Ua lava renga ai mai sio sa mo ai kele o kau ainga sa so soangi ai ile fainga o la ko campaign ni sa mo. Ua lava renga ka ke loa kulanga fai o ngai meo porkiki. O ingei ya kungu ifafu. O le loi o lio kanga kamar fainga o la ko porkiki. Ia. O ingei foi. A le fia ar kanga ka. A o le fia. E voice out longa frustrations ma longa le fia. It gets to the point where I'm faianga walk away. Cross ioi. O le mea uma cross the floor o a uma mea uma. E fa pengan mor porkiki ar kaka palang. Ia. Ai loa le leile mea ua le fekawi. E leng lo mia fa angiu ale. E speak up. Speak up ma speak out kamanga. A ua faya kua ua le leia. Fa ma vai loa maru ese kuko kasi pe la simea. Even their supporters. E fa pengala ku kakalangolango. A ore porokiki fe ele e faya ka kou Samoa. Porokiki ele elea mar fa foringa. O le leanga ia. O le ola leanga ia ma le ola fa foringa. Ia a foi le ma fuongo ko faiaku. Leanga ua vala ia maisi a inga wa le fe kalangoa ia. Au fa longo la isi ka mai a ma ko ngi usila. Kanga kango ka fa longo fo inga ua kur fa inga malo e o mai fai mai ma ko. Ava ai la asi le mako pinging o le plan ngai sa mo pa le me lea mu le me lea ifi ganga ka lea ai me i gaka le runga. O kama fo inga le fu boko yo mai mako e pisa mai. O mai maule kai mise ngi fai nga malo. Ia. O mai maule kai mi ngi fai nga malo. Mea lea ka ke manga kua asko ingo. Yes. I know that. It's just a matter ole mo fo wa sa runga lo o ingoa ma fa iloa. La ngol singa mea. So le ele fa apiali a o isi mea nga ko fia le ko ke fia ngi wali a o roi mea ia a va ku runga ko ngon ko feika le. Au tangata nei le la tote spreading ale mea le o la fia ola. Esa ale le kalango merko kele. O tangata fu ifa pene. E kele ngau mai.
It seems like they know everything that's happening inside. Yes. O ka ngaka fui whapenge, ao mai ngai makarangoa mai wha mai kei rola ukala. Vevesi leanga kokongor paki. Vevesi leanga o le mafuanga nga ele ke vai ia nga o o ka ngaka ngai nga o le ala ma sko ingo kuila epa. Pau hanga ka ka leo ifo fai. Ia ai makua leo o ifo ia pai mala fai ele o waka ape le HRPP kamaya. Eoi. Ai nga o a fo isesi mea wa vai kunga o la wa sa fai mai ma fa ma opo mai ngi mea fai ada HRPP ke ia ko sa wor kala fa mai ke roko sa si dia pe fa pe la pale mia mai elia nga ia fia me ile ko finga elia nga la audi le ka fia ma wo kwa inguku eoi o tamamata utia nei o faa mai o namu nei le lantou te faa pepesia le fever rheumatica. Yes. O kamaya le lantou te faa pepesia le dengue fever o le fever rheumatica. E uma fo ili soifuanga ngei. E paua le o lau me fai. Na o le two mouth. Yes. E ke luma, e ke kua, e ke luma, e ke kua, e ke luma, e ke kua. O mea fo i e ke momo o e fi avea o e makaikai. E ke le pai iai. Yes. O mea uma fo i e te nau iai lo loto e te le pai iai. E mafua mai. Leanga o ngai ke ngau. E le lau serve. Ka ua yo le mea lea. Ioi. E le lau serve. Leanga o le upu ai masangia ile tunu. Ioi. A fia avea o e masiti. Kaukua. Ioi. A e fia avea mapule. Kaukua. A o reisi la kamare soifuanga. Ya, e whapenga. E nau e mana o e maua le mahalo e mana o e. E maua ile pule. Makulanga uma whapenga. O le tele la ko inga kamanga le o vai fo ile. Ya. O le ke le ia. Ngau vai ai fo i to inga tulanga le na malanga mai ia le. Le vanga fa upfa le tapipi. I nei ingi usila. E te lo fo ile tau wilo i aus i America Samoa. Ta dotu malolonga. O vai tu pe ale o tau mo sta to so ta inga masita tu vanga Samoa. A fo i mai. Ia o mo ta to no. Fa filo i lo la ia le to fa ia dio. Ia mi se fo. Ia ole tamai ta ia li se no ta to proclama il ne vanga fiafi. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga hina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le mōli. E mwhaiwhora u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo i aile nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatam. Ma le tua, whatu mo o wha maumaunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. E fia Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelo atu beta i lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareilo wa yaso re tasi. E afu atu le aso whareile se fulu o me. Manatua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le lima tala an tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo avanoa fo i le direct transfer ti posi mai e lau tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni le lafoino au tupe
tupe fa momoli ai nga fa pitoa awani nga lo silia mal fitu se fulu tatu la la fa sopoli ai New Zealand o lo avano fo ia tatu ofisa o Tara o Tahuhu mamangele mo nisha fa talanga bala au telefoni o Barcelau o tasiono no pe siasi ile apia foringa Pacific Easy o lunga lo penga tafailangi www.pacificeasy.com Pacific Easy o lau paanga mo tupe fa momoli Samoa. Together with Digicel. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimira wajile o toru se fulu male 5 minuta o te dele tu la elima ile taimira mantou New Zealand ai ua te afo ile afo no i Samoa o te fia failo atu. Le o mawali tātou fiso o tainga male tofa ia lavea lio fa tau malama. Ia fio le lio le tu o me se fo ia fio sa fa ma sa umlau le po niu ma fa sau. Ya male tausala la le leifo ia Lise Marie ia o le tamaitai wa tele ila tou wa momo ofo ia i lona la le lei a me se fo i o tūlanga o lo tupu mai tono si o tatou watunu ia fia le loto malengangai whaafeilo i lo roa vase lua lau tofa ia le ali le tu le vea po lau telenga li o ia o lau sunga le malo ia me se fo le sunga le tamaitai whaasalo lau ia Lise Marie Smith ilungo le tatou proklame malo se fo manuia le nevanga o le fiafi. Ia, wane tafa o le tausara la le sia tai peo ne sauno ne tula fiafi. Ia o le au mai whawhelo ai atu ia le whawhonga maua le pa ia ma le malo so tatou atunu. Whawhelo i atu i lau fionga i le whonga le tatou proklame ne tula fiafi. Malo le soi fo manuia malo le whatotoi te au fo ima ngā luenga sa whenga iai, ia. Tole, fa malo man fa felo ai le. Pa ia foi man malo le tatu au fa fonga ne tu la na fiafi. Le ngata I samo nei ia me se lava ia tunu mau. O tal tonu pa ia msam fa nga le ale o ese tatu langa ne tu la fiafi. Le ngo pa ia mai ai va o le fa va. Ai fa felo ia tu ni swafa man malo tatu ani fa olo e sukerisu. Ia fa felo ia tu ai ne tu la fiafi le fa fonga anga. Malo le pale, malo le polau malo foi le patoto leo tatu yai le amatanga o le masina lona limon le foi te usanga. Ia le titi le vi inga mal faftaina tua. Ia o le lava lo o anga le leina tua le tatu sava linga mal tatu folaunga. E ui lava ina yai taimi falawe lave le li o langi ma tamu fai mai na ia o tatu pa ua tu le leanga. Ia ele manatu ia yang leila vale tua le tatu folaunga mal tatu sabalinga malanga fa lo malo lava Ia tati tau foi fa talo fa ile anga leo le to malo ile sunga le tamaitai tau polisi ia walanga o falanginga ia ka ke vai ku ngale e mai lunga ia followers ma ila to foi io e fia tele lo to tu foi malo o nanga I Samoa o amere yas. Ia, paftai lava vanile sau noana lawa fionga asiata ia
Au te wha mo talo whātu lau whionga le tautai po kalame. Ia whapea fo e le whasau ngā malo Samoa o mafuta mai le nei tū la. Ia o le teimi nei o o manuia lava mea uma. Whaftai fo e maol malo se mafuta tuai luna po kalame o tautai ae. Malo whaafitai. Ia vi elanga le o le tu. O kau whapea no whai le tātou por kalame o le tā o le ono o tautu sa le lima mātou. O ngofo whapea so le whai ngai join. Mai vaenga le ai. I o vai atunga wa alea wa pe wa e se me wa tupu mai o ko popo le foi lele matulanga ya vi elanga le le tu o le va vai atu solo le tino ya o le nae ma wa lunga le ngale le o le tu ya i lo sunga malo me se foi o le ya ai tatou tele yo e fa manusina tu langa o le ne fia ya o te fia fo mo ngi ya vangoa I lungo le prokalame e uia wale o toia yani me o lilo manantia le rei taimi a wa o le aro le social media ia wa masau watu na ilo le alo so se vaale le tau ai nei soifuanga. E mawhai ona tau vali mai masau no mai fo ilo to fali o le tūlanga o le tau wa mea ina o le case lea tūlanga fo i o le tribunal sa fia ngai nei ma manisi o wha moe nga o tau maua mai se tali o le vaenga ma le mata upu wha moe moe. Ia whaftai mo le whafsili e siata. O te tatonu o le o tere lava o le pa ia foi mani malu su tato tunu o le nā ua mai a foi ona o ia foi se sin fia ma se mana maanga le tu o langa lo ta oto i nei le mta upo e pe ona sa whenga i foi nama yaso. Ia o le foi ua mata atu I lunga o penga te whailangi ftusia inga. Is foi o ala leo su tato tunu ia mis foi o tato sapora se po e o tato tu fatasi ma lango ina nei fa mo le sailinga lava o le la mi tonu ma le fai unga stau ona tu lai ma el nim ta ia fa leo ala nga fa ftai ele fai titia ile ba ia foi ma le malu su tato tunu ona o tu langa foi leo la o tu stalo ma le tapo inga ia mis foi o lo tu sao te le foi o lo tu sao ta ua ma lo tu sao nga ile tapenanga sa fenga ia te tonu lava ele fai ngofi ia ana le se no foi ia lo tu tau pati mai ia mis foi o la o tu lango ia ele mfai ona patanuina me uma ma ngofi ele ngona I lava le mafana ma lo tu tele e u yo lo talia ia tu langa se fai unga tu ina mai ia wa la so spuma le fitu le lo le o mai on fai no le pano o la tu ina mai isa la tu fai unga tu sia no ia o la so farai le vai so nei ia e te tau o no o tu ia ia o fa o tu le pano ia tu langa foi o to lo longa fai u ia po final submissions a lo ia I tu lua le ngatori lo ia le tu le ia fa pe foi le ke si le sa tu la I mo la tu nanga la mala ia le tribunal ia mai ona fatino le ngalwenga ia mai ia la so fua le lo ia so se ia fai wina la sporele ia sa anga I lava tu langa foi e pe ia fatinonga le tu langa foi le tai le famsinonga foi le tai le district court ia por famsinonga o so nga tu la fondo ne fanga so longa foi le fonga ino mo mau ia mata mai lava le tu leo ia mai a foi ona pailoa ia famtalanga foi ala tu mo mau ia mo te just ia on tuina mai lo lava no I lo ia I lo ia mo lo ia foi ia tu mai tai no ia henifa ia por tu mai tai lo ia Jania foi tu lo ia sa tu la mo henifa ia e silingi ia mo mau ia leo sta o foi le vai foi le cross examination ia pone fsili foi le silingi ia elo ia le tu te ia famta ia mo mau ne le tu tang ia I vai nga foi e te tonu na tro e ono pa vai ia la tro mo mau ia ile tu lang foi lo fina wino le o le mta upu a miso mo lianga ia lo nga I mai ia te mau ia sa fatino na tu lang le ile luas funu ma le ono mo mau ale tu leo ia te mantua pe ia to a fa to a lima mo mau le tu leo ele I mafai ona fonga ina le vai aso le
ia ona le manatu lava o le tamaita iloia ia po le prosecutor ko lai leo ia e tūlanga foi o lana tapenaga ia malana tilo anga i le faamasinoga lea o lo mai le aso 2 me pe o tūlanga foi lea o le se tasi moni mau tāua leo tamaitaʻi foi lea o Marie ia sa failoa i le amatanga ia e moni mau ia le mafine lea ia pe taiane ina ua taunuana i le aso mulimuli i le aso farai leo a close le case leo ia e failoa mai le tamaitaʻi lo ia o le ale moni mau ia le tamaitaʻi lea ia ona o tulaga lava ia o atugaluga ma tapenaga auā le case lea o loo tapena i le aso 20 me ia pe foi la le tu lea au ia sa ia manatu o te moni mau ia ai ina ua alu le whaangasononga mtau ia te pia le ufasa mo foi le tupu amtangi li ova Mali. ia tupu amtangi le i le sisila lava ia no ia e le stau ona fongaina la moni mau i lana mai tau le ngaso longa o le case mai ai la so mua ia o ina so moni ia ua make up don mafofau ia e le stau ona o moni mau ona te le sia fianga o tapenanga o le mtau pule le aso 20 me i le mato i tū pe afa peo te moni mau le whamsinonga leo no tribunal ia o le tūlanga nasa ia siata ia na mai aloa ia moni mau le tū leo salo pe 20 tasi moni mau sa mawhai ona whangaina ia on tuina mai leo le manoi le tū ia le tū au ia tasi la moni mau sa whangaina ia ona mai ai leo tōra ulonga ma le taunubanga whamsinonga ia le lao lo talia tau tōra ulonga whai ua lo ia po final submissions ia a o le tuina mai whai unga lo ia nimta upu i le aso se fulu ma le fitu o le masino me lono winga pe o las fareile tau ona tuina mai le whai unga a o le aso ngafua o le isi vai aso ia le fonga ina ile tau upu leo lo mato a fia mai ma le tua fine ia lisi fa pe foi le fiunga ia pula i ma le sunga ia Sam ia masona fatua ia sivai ia pe sina fa manino la titi malanga fa lalo stata Malo whawtai lau tō whali o pola usungan malo. Se taimi no ua whea leo le tō whine ia lise. Aona I vaenga ia e tau wha mai o iom wha manino le leifo I mai le tu o lau keiso na tātou tala mea wha solo lea. Na maua I lau tau wa ia tu lua wha tala noanga marasunga tu ila e pai vaso na te anei. Tu le whawtai. Na e sau noa I le tūlanga fo I le pole ala vali unga e ono ta oto ia ila vaenga o le tribunal le mawhai malo si angor komesina ona overturn masuia tūlanga whapena. A whapea e ta oto mai o le unga le na o le ai. O fea I uia I le keisi lea. E o I le whamasi I tuatu I whafuatu le whamasi nonga whaaloto I whale leo. A sau whataita inga a tauru e whaatali e sau e le lirifa mai in your favor o le ale si processi tuatu lau to fali. ia fa fa tele mo le fa sili seta pe ono tong foi fa pula ia nei vaenga iti o tūlanga le tūla fono foi le Police Service Act tu lua fim leiba ino na vaenga lima suma tasi na o ta oto ai ia polo o manino I lava tūlanga le whatinonga le whamsinonga le whaloto I whane. O le whionga lava le komsina na te whaia morianga. Ia o le komsina foi e na te tōwhia le pano le lato te whatau. Te ia le whamsinonga le whaloto I whane. Ia o le komsina na foi e li poti iai ia le pano ia pe ave iai le se lako recommendation foi le tūlanga o le susuenga. Ia o le komsina lava lai whai unga. Ia o nai pe ona o ta ua ele pound le whiunga komsina se whai unga e tuina atu le pano. Nono winga ele murimu tai komsina se whai unga le pano tuina atu. E mwhai al komsina ia ona sweet whai unga le me loto iai ia le me tau le whai. Ia o tūlanga na o manino I lalo le tūla whono lea le whare o leo luafi mariva. Ia e pei o tūlanga foi o le bava ai e la ulo ia o lo mata dia se fai unga tuina mai pe ona o tau fai lo foi le mapokalame ma le unga tuila e pachele se
se whaasea le whiunga i le lilo ia sa wholosia i lumo le peno. I le tae au le ulua iaso au li amataria whamasinonga. Nangona ia le whanono le whiunga i lilo ia. I tūranga fui lea o le Peiwa preach le vaenga fui lea le Article 9 o le Constitution. We lea le right to a fair trial. Pea fufua ia i le silisina le lilo ia. Tusi mai le masina o mati e mo mia le lisi o muni mau leo lea sta pena leo fonga ina i luma le tribunal. Ia ele i mwhai ona tali atu le tua leo i le tausanga lea le whiunga i le lilo ia. Pea tūranga na ia sa losu tasi ia ole leo se tala e vane ai. Ia na o me lava lo ia o wanga ia te whaatari ma le vane. Ia na matua i la ngona no whanono. Le wel mala va le lo ia na sauni mlanga ma ia ole ai ta senta tua ia e fam talanga le lunga le mit a mata mai va ya swana na stofi es for rail ena la sto na ia na vai asu sa le ai ta la fo tua ia fam talanga mon mau le ia ole silin na ole ana va vi ole ata pena le lo ia ole ana taimi ole a to ti lo le lo ia fo i mata nga ia fo i ilo ia pe review fam talanga ni mata pen na war fam mo ia pe tulanga na e tele nei vainga na fa ali tulanga foi no fa share fi ngani lo ia al tulanga ton level na siata manato tulanga na o yen ta pun nei o lava yo onga o me tau no ia a fai e tu ina mais fai ia ele ma fai ona fa malina ia na mai tu ia pe tu ina mai fo fai e ono tulanga foi le ia ba le o to fia e fai la vai lunga le fina ngala como sina ia fai unga me loto ia ele fai la ona tu ono ina fai unga fo ia so no fai po fai unga fo ia tangia mai ai ia fai unga fai lunga le loto ita ma loto tinga ia po fai unga fo fai lunga le le sa mi tonu ia ele ia ele sa ona tu ono ina vai nga le sa uni fo le lo ia le al tu langa nga i fai unga ia o te langona ma o te tonu e o lava i le o nga me tau no ia i le whamsinonga i munu vane le whaponga anga sa mo mga whaaloalo seta. Paro whaptai leo, whaptai tele lava i le whoresanga manino ma le whoresanga mana malama. Awa o le vaenga lea e peye engenge fuwe le tēno e peyo kalaka maiki. O se vaenga fu i le o koi kiki a pei o le o e whaise mea e mai mawere kaimi. Ka koia nganga kusa. O le o e whaise se vaenga oka ngi kupe ka penga ai e tangata. Ai umaenga. E sau whai mai are si fio le aka por kanga kai wha au ku. E sau whai mai amare io e ma whaiangonga io inga monga le monga wha lea o ngaina. Ai e fua la i le malosi ma le taimi ma tapenanga ma kupe wha alu wai mea ia. Markau avakunga o keisi se le kau ngofie o tangata pito i mawalulu ngā ngei kau o pili wa o top lawyers ngei. Ia, ele whai ngofie la le vatunga. A le avaku ku ai ngā me fui le sauru ku ai ngā kala. Ele peaunta inga ia i kūlanga o le whatua i fwoi i le telo le whaale tōnunga o nei tu ai ngā whai ngā tūla whono u whata otu. Ai a tonu wao ngā me ua te tupu. E ui le whai ngata. Ai avea ia o ngi vaenga o le ato e teu wala le lei mo le anga i luma. Lise o a mai o ele tausala o a mai fwoi la ue whata penanga ia. Ai mai se fwoi o whawhita uli wa te iwa po i ai lo so i fua ma le o langa. Ai te le isa uno, e toi whafo i ala ukala lea i aso le taimina e tuua i a tunu i whafo e malanga tu i lau loto e te whiawhelo i tamaita i pāle mia ea e tamaita i sa taimi fo e le i tūla i a vem pāle mia i a lewa tau lau o lau fo i ta moonga ma tūlanga i lau nau tai i au kei loa sa lilo i au mana tu le a alu e a fia i se vaenga o nei whai ngā whaaporokiki ma tūlanga o matau mai oe mai oe meso sio ainga. Ia, avani lava le whafisili asiata whaftai lava. E se le tā ua le whesili. Wai, fōlinga o se whesili so o lava i so se tasi wheiloa ai pe whatu a mafuta. Ia, au whesili fo i e tele le tali mai te le fo i le ao ngā. Ia, pe e mua ia o te whiatali atu lava i le whesili lea i le weta ua ia le
tamwhainga fo'i e sosoani i le campaign fo'i a le vaenga whauwhai ia ai le i o fo'i le taimi o tūlai mai le whianga tama i taipalimi ai a veama. Ia o se miti o te talitonu o se moe mitinga fo'i le ai tangata Samoa umalawa i se swinga a new government. And past has delivered that. Mai o se mitanga fo'i nai lo tangata. I had a part that played i le my loyalty still remains. Mai ele ai fo'i se mea o le a whapea pe o le tūlai mai le whainga mālo po o le whianga tama i taipalmia po ai po ni minister e sosoani le case le taimi nei pe tūlai mai pe le tūlai mai e sosoani o la fo'i se whai unga whai e le mawhai e ia te au ona whapea o le ale ai e so loyalty to what I have already put into the campaigning for a fast party. Ia o le whianga na I've done my bit. O le fo'i e loma lesi palota tele. Yeah, you know, o mea lava whapea nā tatou soifuanga. But o le whianga e lo nei tangata, yeah, maybe we don't know. O la lava wala awina le atua. Yeah, alai e se vaenga ua sosoani atu ai fo'i. And I'm still proud, and I'm still standing tall. Ele whapea ua avea fo'i le molianga nei. Remember, o le charge, Yes. yet to be proven. Be Yes. guilty, be not guilty. So at the moment, o le lava o tele o guilty auia. And I don't feel guilty at all. You know, when we do things from a clean heart, when we go in to do things like ake kalikongu lava ile musumusunga fo ele nganga pa ia. But, you know, o mea umalava ile lei, if it's something to help Samoa, to save Samoa, why not? If it's something needs to be done, ina ia, for ia nei tele nei whawhitauli. Pe ona sau no Mother Teresa, leo maliu. We cannot change the world. I se kaimi ke le lava pa se kaimi a. We start pit by pit. So a whapele amatanga leo se mea tātou te whaia e sefe ai pe pui mai e Samoa manisi tūlanga. Yeah, this is our part to play. And ole taimi fo'i nei o tapen penanga fo'i. Ia ona ole atua lexi la fia le loto. I can't wait for Auia. I just can't wait. When the day comes, they trash me or whatever the witnesses will say towards me, that will be in the court of law. But for myself and for my sake, I am ready. I am prepared. I'm happy, thankfully, to be charged. You know, ele se mea foi ka ke pala ai o ka masangi foi. I think ole kaping pinganga le campaign le fast. It makes me even more stronger and prouder because it will become independent for in my own decision makings. Why ile taimi lava na matai for campaign. Ia wa lunga kongi kai lunga, you know, everybody. But I'm still here, still smiling, still happy beside this guy. Malo. Yeah, whaftai lava. Malo whaftai, and that's a good news. Ole molianga, moni lau saunoanga, e le o whaamaonia, e le I whaamaonia ina. Ole alava e loloma. Fato a ta ua tangata ua sori tūla whono ina ua whaamaonia mai e le whaamasinonga. Ia I se unga matulang whapena au le nei a taimi. Ia ele ini na o tala o le vaima le usunga. A o lau whesidi. O le a so langona e tusa o le molianga le ua na tau fia ai oe ma molia ai oe le nei taimi. I so lava langona wa o le loma le whaamoe ma tūlanga pa o so langona whaalau e tele. Do you feel like o sa o le whainga o le molianga whaasanga ia te oe? Pe ua whaifua fuanga e le I whaimisa. Lea so langona lau tele. Whaftai lava asiata. O te talitonu o loa, o le fo o tato la silafia, o le loma le whamasinonga. O la fo isa utali o le awatu nei, ia e toi mau ai sesi me counter mai ei, ai o le taimi lava nei, I o ulangona, pe o na o whai atu mua, ua tuaina matali whamasinonga. E le o se tala fo le taula ina tau na whai atu, ai o se tala ina ia watu e fo e se whamalosi au fo e o tato tangata nuu. Ma ilato o lae mana o miale race, you know, the issues they need to their voice to be heard. A wani tato fefefe le mea moni. A whapea lava le mea moni o lo tato I tamu whai ai. Why are we scared? So, ia uia ilau tapen penanga whatasi mai fo I male atua.
ia ele whapea fo'i a la whai atu o le tate pau ai taimi uma. Yeah. No, there are times you get the heat, you feel the heat, you get hit and you go down, but you have to step up again, pick yourself up, dust yourself off and walk the talk. So le ala whapea nei e tui nei, o le ala vai walk the talk, move on and focus. I think that's the main reason we are here. Stay focused, you know. Wala laval wala wina nei vaenga. Pe mali e sauna nga se tasio li malo ina ua fatino mai o molianga o churches fe mai. Ia oa le sasi fo leo langa ina ua mai o churches fe fa mai o sasi fo fa leo se sasi o le ai o le ai le this is one of my take in this life. O le ai ngo fai sa o I love okay le fetu because life apea o se mea leanga le o fire. So o la tota tonunga na a tonunga lava auia o le ai. This is part of something I will take in life and stay focused. Alo whaftai, se le mana I o lau, se le mana I o lau fina ngalo, o lo wha amalo si awina fo ili to tele mai o se sa vali le leo se le sona fo ili mai moanga le to tele fo tamai ta I lungo nei por kalame. Ina ia mawale lo to tele ia ma tūlanga fo e te tupu por soifuanga. Ia e te tūla ia o e ia I waile ase se piko siri ngai loa mea sa o ngai lo o e male atua. Ia e te tūlau fo e te whina wina la vai o e ia. Ia I tūlanga sa o mani tūlanga wha maoni. Ia a wā fo I mea o lo o te tupu malo loma. O lau tō whali o a sisi vaenga lea o te awhia o na tātou alurola ia le vaenga aunga au te fo alfa moe o le fo to te le ila tūrunga lo tātou purkalami. O leo te vavai atu e lua suma leo no ia moli maua leo. Ia aina o le lua moli maua le alau I tu. E le whamoe le sa whenga I nei. E ui a e koi kiki a ua I lua umai le toa tele wakako matatou taritalia se whai unga ma se tūlanga le anta o tomai ai. Ai e eise si me te le tu atu. A le winga o la ufa matalanga. Ola o langi ngei mori mau. Ora koa kele I o mori mau wadi I o le maka upule nei I lau sunga le li madu le malo ma tūlanga I le whai. Ai o te toi fia fisiringia walanga le fato a maua leo se taimi o te fisili tu sao atua I lau tō wha. Ngasi la fia e ko mesinga. Ngasi la fia e le e ngisi or kou au singia au e whaatau ai le I whaatau taia le mata upu lea sa tapa I le minista o whaatoanga se whautuanga po se sa ili ilinga. Ngai loa e le mingiska o leo masila fia e komisinga mara au singia le maka upu lea ma le tūlanga o ni naisu esu enga o le a e angai whai. O la ofisiri le sofinga ngalo wha monmole. Ia, whaftai mo le whafsili le whiunga shutdown. Ia, o le tūlangan sa ngai lewa ia le tūlanga fui leo le whina mo sa whai. Wa peia o whailo atu I le luasful mo le ono mo le maulea le tua leo. Salo e petua wha, ia petua lima mo le mau le whungaina, o na toe leo mo le mau e luasful matas. E nana luasful matas o mo le mau. Ia, e au fia ele whiunga le komsina, o le se tasi sui komsina. Ia, o se tasi o komsina lango. Ia, pei o le vaenga lea I lunga le executive, le sa mo le mau. Ia, na whaasolo mai le lano le vaenga foi lea le senior management, ia, a leo a fia inisi o whaifuspa upo inisi o tai leo sinia. Salo pe to fa to lima. Ia ona anga emaili lalo le isi pusenga leo singa foi leo faita ai ia po le middle management. Faita ai anga lalo leo foi e le inga ai ia le sa fia uma lava le tulanga foi leo mo mau pasanga ia tia u le ta upo nei. Shata tu fi fa te pala la tu fa fo il tulanga fo il le amtanga. Wale sa mo mau le fiunga la u mani to le na tia le tulanga. Mali. Wa pio ba nga umala le sa nga ile me susu nga mai lava le amtanga. Ia o mai lava I na u fa malo lo ia lo ni fo tanga.
Ia pe o vaenga ia le sa nga ia ile mamafuni ele fina nga foi le ane tua leo. O tūlanga foi le forage. Ia po tūlanga sa o fatino ina ile ni susuenga nei. Ia famsino lava na tunu. E tofu la foi tangata ia malana tali. Ia malona foi mana malama anga. Ia malana foi whauinga ina o le tūlafon. Pe ona o whai e umili mo le tūlafon. Mau ese foi ia le au whai tō wha ia ma le tātou foi atu nuu i tūlanga foi tūlafon. Se le foi la tau sai tonu tanga luenga ua mai a foi da unanga ma ia sa wala au mai foi ma matu whasoa. Tūlanga lava ia mai lava le amtanga i le urua i teimi na o matu whiutanga ia i ma le peunga foi te te fono ia ma tuina mai ia le mori mau foi ia po le uso foi a Sam e matu te whea ngai i le urua i teimi na amata susu engan nei. Ia, Paulo teimi sa matu whiloa i ma le whiunga te te fono. Ina ua mai al matu roi whiloa inga, whailoa me tūlanga ia. Watu foi leo le avangonoa ia Sam e matu te matu whitu wha i lava rea le aunga au te mta upu ma le information leo wa ngai me sunga ia Sam. Lona lama tatonunga, o lea lava e nofo ma tilo mai lunga upingus whailang. Io le lunga la lo, o uma whaipu leo le, o whainga malo fau na tua ia. Wa ngai atu lava i whiunga i minsta tua inga, ia e pe ua manatu i le usu. Ia, wa tau na ngai mai whailon me mo. Ia, o lea lana ngai mai loa ma moli mai ia whamtalanga ia. I le whiunga fo i te ifono. A o taimi lea, ia o lea lava e open ale case, o lea lava o loo whaanga solo fo i tūlanga o le whatinonga ngā luenga leo ia. E tau sa ilia fo i o nā tau information lea ngai lava i le tau sa ilia o tangata le sa fia i le o mariu. Ia pe o tūlanga nā mātou whaasoa siata, ngā mātou whaasoa lava ma fitu whai. Ia tūlanga lava na tā upuna e whaisi i onga. Ona le ngata i le information foi le wanga i me le usu tūlanga foi le hit and run. Ia ai la maisi ya mta uponga o ngai pe ona whailo foi le whiunga te te fono i lunga so pule au fi ai tūlanga leo le mo me o foala o whasaina trucks paisi to tele o i la tō o loa fi ai i le tūlanga lea e pe ona ia waile nā malaina lupo moni lava sa o le sunga ia Sam sa whao ngai le senga leo a sen informa foi lea i tūlanga foi leo le i la tō susuenga foi i tūlanga foala o whasaina ma o tele na tia tūlanga lea lenga e iei mata upu e iei mata upu na whamanueina leo i tamu whainga sunga ia Sam to tele i la tō o loo whatpui ia na mawhai o na maua leo ma i la tō spainga ona o le sosoani foi ma le sao sia tamari e tūlanga na e leo tūlanga e whamtalanga se tūlanga na sa whaonga leo le uso mai e iei cases leo na manuia ona o le tamu whainga ne uso. Ia pe tūlanga na ua mātou whiutangai. Ia ua i whale manatu. Ia ona o ele ngata i trucks ma whala au whasai. Ia ai au whiela ma tūlanga whaile le assassination ia ele tau la ngai la wai le tau noanga ona o le mta upu le wanginga. Ia ona o manatu le e whaisi male ale. E whaisi o ngaonga te leo o mta upu ia wangai mai male sunga. Ia sa mātou whaasoa lava. Ia o le ana mta upo le aver whaamua. Ia walu suanga. Ia wa tatonu le aver whaamua mta upo le hit and run. Ia le ana sa mātou whaasoa tuina mai po i le whiunga te fono. Ia wa ula o ngawha matulanga o le susueina ia ma le tau whaifoi lea e whatatanoa ia le sunga ia Sam. Ia po le tūlanga foi le pe o le mea ea e whamaunia ni whamtaranga na ngai me maia. Ia e po le tūlanga foi le po le anga i mai sunga Sam e whaise tūlanga foi le o set up whaasanga i le whiunga lau le manitoa ia po le tūlanga foi le whapena ia pe tūlanga na sa ngawha mau i le taimi o tam foi le whatatanoa le sunga ia Sam e winga information i o sau mai ia a o le tuina atu i a o le whiunga komisina manatanga winga leo o tūlanga na sa matu malalia ma au tasi iai se whatatanoa mua le sunga ia Sam. Le anga o le wanginga le foi sa fasal lau tanga luenga leo le foi sa on ea la tu fasal lunga
o lo tala pe le case nei o I lava e maua ni whamtalanga new information pa I loa tu tonu tanga le la wanga I mai na sunga ia Sam le wa ma tu fa so e fesi ma ale o whamtalanga ia na I lo la manatu foi le o se tangata foi le wa loa foi le tau tuam tanga luenga ma tu langa foi le lo experience fa leo fa su enga ma tu langa e tau on o pui information ni tau fima na mua o tu lo ni sanga le mo o sunga ya Sam ia mai la tau ne ina ne I liki tu information ia pe o foi whamtalanga ia la tau ro tu ia ona la matia ia le o se foi la tau ia le lama sa fa atino Mala mato fai unga na mato tasi ama ea ona o fatatan no ale sunga ya Sam ia ma sonto lua ia ma se tasi o ma fine le sa o lato anga ia ona tu ina atu lo le a ona finga komsi ele se mna tu foi le tu na tu ni me foi le on ta pena ele se mna tu na tu fam talanga foi pelo ma ia tu langa la le sa uanga i se fatana no Sam se matua su engi mai nunga ia ma fo Sam ma bane mai me so Sam pe fa mata sao ni fa mataranga sa mai ai pe fa mata o le mea e o le tuli mai se sau e fo e fa sta fa set up le fiong le telefon ia por me foi o le sau mana stupe o le sau e o mai tu langa ia e no we in fa mataranga foi ia ma ba tu se tupe po se me mana o va nga o me sa nga e lo sa I linga ina ia mo tino e lo ngai tu langa foi le fa maoni e pon tu langa foi salumi ai le sunga Sam man melo o mai ia wa alu sunga ma tenu fatino le susenga ia ma fatatanoanga ia matulanga lama sa tawon mo mia ia le lavana na o ai le ongo I le taunu unga le matu tano mo molia lo ia ao le fionga le komsina ele fa pe na fai le matu susenga matu o mai le lo salumi mai ave chas ave famsino pe tu e sati tiloi ia o te tonu o le tulanga na ana fa pe ana fa tino ma tu ngaluen ma to wa nga I lo au mai le lo salmi au mai fa tino mo lianga ma ame fa misno ia te ngona o le talfenga I o tautala o talfenga I le tulanga le fi I vai ngale a tulanga fo le le lava sa wi lava lo mena mai alo tuina tu fam talanga nei a o te telefon ia fe au no le fi te telefon no le fi kom sina Male ministerial le. Ya afia ma. Si o tatu fale ta upun. Ya ole pole tu la iva le tsaia. Ya matu felo I no le file official le fionga le te fono. Le fionga la ulen mani to male fionga komsin. Ya male fionga le ministerial le. Ya ila matu felo inga ya sa forsia lava le fionga te fono ya tulanga uma lava ole mta upu mai lava la matanga. Ile o mai o Sam ya te ia ma ya bala au mo ia o tanga iatu ta talo mai mo se soani fa tino no sa fa ilo uma forsia uma le fionga le te fono ila matu felo inga le ma le fionga kom sina ma le stana ina mai ona sa no te fono ya sa fa pelo ona sa no le fionga le stana no ma fa tai fo le fionga te fono ona le nim tau ia o le lava wa lu afe no suma tolu le sa matu felo e o mai lava natai le o ma wa lava pe le mo fai le ona ma wa se tasina ia sa no foi lá no ministério le ma tu felo ia la fionga kom sina ia tu na ia le fai la lem talanga ia la tu na tu lo fionga kom sina ai awana I longo ina mai ia ui tau bangam ta upun nei I fai unga ma le anga ingam ta upun nei le anga na o tu silfia ia lo pitanga le lo salmin ta upun nei so no menino la minsta ma fai lo le tu na foi lo na pitanga le conflict of interest o ia le ta upun nei a mission so tanga anga I le lo salmia ia sa fa pe fon sa no le fion kom sina ta aule ia ma fa le le nganga fa tai le fion la ulen manito ia mes fo io o nei tau fainga o fa te ia fo ia le ta ia ile tu natural information from talanga ni ia sa fai lo foi lo na nganga fia a tonu le ua tali mai le tu amta upun nei le mo moe ia le official tau sai dinga o le o tu ia nin tau ai fa tai mo nei tau le ua tu le mai fam tarang a tonu na so swani ngal wenga le ia sa no foi le film na laure ma tu ia tu na fam taranga nei
Anga i mautou i limtanga luenga. A whai e au ngā, ia, o le sao nai. I limta opo lo tau sa ilia nei leo lo msalo mia nei limta opo. Ia, pia tūlanga na siata. Na mai almatu whelo inga, fia. Le ai se mea whale tong, whawhitai ia komsina i le whiunga lau lini mai tonga. Ia, na manga i lona mana whiunga komsina i lona ofisa. Ia, ma tartan noa, ma whasoa. Ia, tūlanga umalawa launga luenga sa whaatino le teimila sa uwhenga i maltusu e. Ia, sa utam whaila me whamtartana le whiunga komsina. Ia, ona wala au whaino le whiunga komsina i teita i leo siasi o loo ia, teita ia le tim leo loo whenga i maltusu e ngani. Ia, e su me lona ofisa. Ia, papelo na matu whasoa. Sau noa ona le komsina. Ia, leo le asu atu le sunga ia li. Tau te ngā lulu e whatas. Soani a te uto. Ia, wane, susu e ngā tāupun. Ia, whapena leo na whatino le tūranga leo. Ai, na mai ana tasi i le lua bai asu. Ia, o whate ia au le aua tua o le whiunga komsina. O te ngai me lona ofisa. Ia, ana ua ngai mea le ma whenua i me le whiunga komsina. Ia, o whate ia au le saunoa me le komsina. Ia, lio. Ia, o lea wa whaatino susu e ngā whaasanga ia te oilau susu e ngare ana whang. Ia, o le wa te. Ia, sa ofisini ia le whiunga komsina. Ia, o porare me o tupu, o le ase mafua. O le sa o matu whale le official le whiunga le minista o whatoanga, a batu o mai, whawhetai leisi, ma langona le a pia. Ma tauta ape fifi. A o leo wa po ia whamanu o whanga, ora mo te ili. Wa umale tasi li lua bai asu. Ia e au mai o le whiunga komsina. Ia mala u sauro na ofisa. Ia whate ia o le sauro na komsina. Ia o te leo fifi e lau susu e ngare na whanga. O leo o whatonua le vaenga le professional standing union. E whaatino susu e ngā whaasanga ia te oi. Ono susu e ngare na e whaina. Ia, tūlanga foi nea o te rei loa susu e ngare au leo. Ia, vaenga umala me peo na imorianga i wanga i mecha. Ia, o tūlanga le whate ia au le aso. Ia, na o tali lona komosina. Ia, pea se ana. Na le sau noa i whapea i le mātu whilo. Inga le sa whaatino i le official of Fingal Minister. E se ana le folosi ai tūlanga ia maunu ngona. Ia, sau le tali le whiunga komsina. Ia, o le whatonunga me le whiunga minsta. Ia, e peo tūlanga na. Ia, sa ula ngona lava le whate ia ulea tai ao, ia ma o whatatali mai. Ia, lewa whaidua me komsina. O leo le anga ia tūle vaenga fo ilea le professional standing unit leo whaatino susu e ngā mua. Ia sa o tali lalo lava le le whingala komsina wale lei. Na whapena na whai o la o whatali mai. Ia e ba le tolu whaaso ia e ngai tūro le vasenga leo ia ma singia un susu e ngā lea ma tūlanga fo ilea whailoa tūlo wa fianga ia ma serva tō morianga. Ia lea la sa usaini loa, not guilty. O te ena ma morianga ia e wha. Ai te ua munmuniane le tusi le na tusi so mi mal tusi. E fa te aia. Ia le na tusi me la loia le ko fa so muri ko kusina. E mau ka ba fo wali ko kusina. Per tu langa na. Le la na la lo on te fa so muri le. E ti sisen na e terminate o service. Ai na i le fa tino le tribunal. Ia pe ole tau tam whaile tau whamtala atu ia vaenga o leanga ingo lim ta upu o siata mga whalaro. Whawhetai leo. O lea wa manino e leisisi va isua. Ngā re paule mele ta te tau whai atua i peifo o na e te. I le teimi na lua o ai mariko mesina waruo e se atu mari tau wheloa. Inga lea sa whai ma kou fusi ma whawhekai lesi ma ioe. Ma fe whaasoa ai le ioe ngā whaatasi tusai o le suenga. Ngā iai se whaailo ilo ar komesina i sana whawhatala e tau whaatatafa tua i lau sunga e kau se lau mea ngā whai. Pe ngā lua o lai se ki a mea uma lua o i ronga ofisa le lei mea uma. E ise whai e te tawana e tau ite ke vere pe ki lua o rum whapea kuaia. Sorry. Ia ngare whea kuasa ukala i o onga o la fu wase ki de bea ia si mea le ngai ke si la fiesa kaunga. E ni mea whapena na tupu. Aftai mon whapsili e siata. E le ai ma se tūlanga whapena na tupu. Na mai aloa matu whelo inga, ma ngai lo le official of Fingal Komsina, ma tala noa. Oka se fia le Fingal Komsina. Ma neia yon ma whasoa. Ma tala noa fia.
sili mai ane o lana fionga fo'i. I lau susuenga sa whaatino. Ia, sa au whamtatara lawa iai, tūlanga whaatinonga susuenga. Ia malaunga luenga sa whaatino. Ia ma whaasoa lea, ia ma saunua mai lawa. I whawhitai. Ia, a tonu e. O leu tali mai na tual nim ta upu. Ia, o leu maua mai na ni whamtalanga. Ia, leu o bala awi le sunga te leo loo. Le sa ia tō fia te ia susuenga nei malautang. E ngai mai no I ofisa ia sa bala au kom sina le te leo. Ma ngai mai no ofisa ia ma to fa so to I lava. Ma to tan noa ma to fia o ma to tan no foi dia. Wo la ve fau e fitala. Em faina e fai no oile te leo le. Pe fa pe te fina ngalo. Fai lo so. Ya ole. E vai le ni me tau. Te leo lo ngafa ma te ino tu suenga le fionga ia tu pai le sapani le merfang. Ya. Okay. Mai pe o sunga ia tu pai le lo ia te ia le vaenga ia por team na saina tum sing ele fionga kom sina. Mo le fa o wino suenga nei o mai la mal team ne. Ia na fio mai le te leo ma tu fa so ama tu o mai ma tu tan no. Be ele ia mani winga fo I te va ia tu ele fia pe fa no pe e un fa talanga fo ile na tu no mai pa wal tala fa petai. Ma lo lio fa tai mo le ta upun nei ia le ia ta pena ia mala transfer ile asona awa e tupu tulanga le o lau tenga lua I potasi o lau te ba ia le office potas ia ta pena ia mala transfer ia na auto ia mala memo ile vai asona ia o le sunga ia lio le la transfer mai potas ile vai nga tsava le ia e whainga luenga I le vaenga tabala. E assist la I le whiunga ia tupa I mana tu team. Ia wale susu enga mta upun ne. Ia peo tūlanga na. Ai uma e nau to e pā muri mai le po muri. Rono winga rio le mea li pe. Ai umar vai aso. Ele ato se lua vai aso. Ia wala ua tu le whailo tu se komsina tianga I mai oro pita no le whiunga komsina ia tia. Ia na wangai fia mea le ang usau fia ba e whawhikai. O me foi le akala vai komsina pe waka. O ka fia foi de lemo. Ko so le wai watu fa pe o la promotions le a confirm. Ya fa pe e lo por la o su komsina ne in ben ne po se. E lo po se lucky me ne wala o me fe ngal komsina. Ya o tau wa. Ya fa te ia foi o le ta o pe fa ta la fo. Mali. Tu langa foi le sa ma tu fa te ia la va o le ta. Ile sa no me le fe komsina lio. Ia o leo le asa te pena susu enga whaasanga ia te o. I lau susu enga lea na wha. O te leo fia tūranga lea. Ia, sa unoa leo lana fionga o whanongo longo mani manino. Ia, te leo tali aina. Ta o te lia mani loto maula. Ia mau fisiringia rona na isi vaenga o lana sa unoa. Pea ai se a na le. Ia, i le taimine sa matu whenua ia I le official le fingon minister. Ia, o le foi baba yaso. Ia, se a na le whaatino tu langa le aso na so ai po le si dua toru aso. Ia o lea ua lata le lua bai aso. Ia o le patu a whaau mai au whaani meno na le pipi. Ia e sauno mai na whiong. O le whaato nunga. Mai le whiong na le. Ia peo tu langa na whaate. Ia ule aso. Talo whai. O lea na e saunoa. O leo ki kurikulia langa o le la e vakua ukalinga I lau saunoanga lango te mo le uma wesita whaatatala noanga. E ile vaenga o lau saunoanga na e saunoa I whaapea I le tōwhelo inga lea ma le komisina ma le mingiska o leo ma le minista o whaatoanga I na ua avatu I aile vaenga o lau saililinga. Nga saungoa I le mingiska e whaapea. I le komisinga. Kaukua ngama oe le whaila lea ma maka upungei. Mara ukala. Awange I o mai awange I whailoa mai ke au po le ale tūlanga fo I le lenga e kausau ngoi. Awange I whailoa mai ke au leanga e iai lo conflict of interest. E le o se mea nā dia e kausonga ma le o lo o afia po molia po tua ia. O lea la pe e kau oso mai lo mafau I le ngei afiafi. O lea nga whaai lo ku whape ngā ele fionga le mingiska. Walango se wofo I a tia ue le nā dia ai onga o te tūloa au lo tūlanga whaafasara lau. O te talanoa au whaafasara lau. Whaatanga tole media. O lea la ea ka ngia mai. O lea nga whaai roi loaku.
Awange e ka ua mai ake a ungi mea o kua o paka kua o ngā mea markangaka ngā waipita watangia mai. E au le arrest. E au wa ile mea lea ile ongo arrest or kangaka lea. By the sounds of it. Iyo e. A o kai mea a o e whai mea ngā au kere o fia iloa. Ma. Lea ngā ilo so kanga. A lea ua muri angi. Ua koe ile kua o paka kua mare si usi uvantu o le sa ili ilinga lea. A lea lawa e koe o kunga ua koe longo mai ele komisinga e kesu aku. Wa yei le whaale kongu. A lea lai toi tau mai ai. O le whatonunga le minister. O lea lau ke ngofo ma fetu una i le mawhauwhau. Po o fea e so o kanga i le whai aku e awange ka ua mai akea. Lea ngau ke so o kanga. Male, koe vili aku i le aliinga e sa ua le whikauilanga mea nganga whai. Koe sue aku. A ola ofisiri la le avatu walanga wa levanga i te tono le metanga ruenga leo e te malama i tūlanga wha contact i kongo le makanga ruenga. E iai ni tūla fono wha vai mani ai inga wha vai ale makanga ruenga o leo. O suenga mai ka kaunga i loa komisinga. Pe approve mai er komisinga. Po ole alavangi suenga i vai. Pe ole mea ia e mawhaianga whai e ia ka ngaka suenga ma a uma avele li poki me kurang whiwinga. E whena e tau sau nomai. Langa e iai le video leo ke ngofua ma. No matua i o utango lava sefe mai. Nga iai le sau nguanga komisinga nga makua mangingoa inga ua whaafisiringia ele media Samoa. Po ole mea o cases mai kukupu le aku nguu e ka kaunga a maile approval ya ia sue ai. Nga mangingo yo lang kariele ai. Manino lele tadia au pa au longo tino Filipo. Ele ai ele o mea uma e mai ha u keiloa. E mai ma avela lo le isi mea i o le au sue le au ele longo winga aduala nga ye Jamaica i mea uma whakarikari uma le au whasokanga kamar au hit and run na Samoa se i fo i mai paperunga. A le aso sirafia. E ise fasa onga na tu inga mea pe mawhai au na whai o tau sinia tūlanga o sue ngā lautele. Ia, whaftai mo le whafsili e siata. Ia, pea o na tau whai atu i le manino lau forsanga lea ma le tūlanga leo FCD. Ia, o tūlanga tonu lava na. Na lava sato e tali al komsina ele. I le whatatanuanga na ma le tasifo i o sui whasa lau ia amisene. Le fwy sa au tau i whatatanuanga na. Ia, tūlanga tonu lava na. O na lava silfia tūlanga e pio komsina le. Ia le mea moni ma o tūlanga sa o lava na. Ia imta opu e foi e tau no o lunga le komsina. Ia, e imta opu e nga e tuale manu la tunu e whaula tangi. Ia, ona longo le li poto mai tai leo o le tai sifi e po le ship supervisor. Ia, tūlanga foi leo o le tangi leo whaulu atu ma e au nua ma se o lunga le komsina. Ia, ona longo le team leader ia po le tai sifi. Ia, o le lato tai ia whatai inga whapeo le officer sue o le Criminal Investigation Division. Ia la le tai leo tai ia le officer sue. Ia, o inala ngata mai ai le tūlanga leo le information ne por tangi e ngata mai ai i le tai leo le units po le tai leo le vai le OIC o le officer in charge o le CAD. Ia ina ngata mai ai le fala lo ai no ta pule. Ia o ia foi la mai le fatonu. Ia o le fai masusu enga le vai mo mau ia anga i le fatino me vai ngai. Ia ia ta upu foi ma ale ia ta wa no o lunga le film komsi. A mesela la tulanga foi le susu enga o le wa nga ia ele tulanga fai foi le a fai arrest ia wa susu enga lava ia ele me fai on complete ta fa pe ele ia tu lo wala ngan ele e wala upale le fa nga ele sai mai pe ele loka ina mai le no tanga a tulanga lava ia wa e fai ono va tu fa te inga la sunga chat ava pe ole ta che inutile market ia che wa fasia nesto inaste se tangata i tono market. Ia, o lea tate inu ti taftafa. Ia, ele, o te mea leo te anga i loa e whaatino so suenga. Ia. Ele whapea, o te anga i atu whatat, a wate wha o lima sei. Whatat ma sei, longo komsina, ia pe whatu suenga mene. O te mea tate wa ai wha o ngā lima i market. Ia, o te mea nei whaatino no so suenga. Au mai leo lo wha o lima, ia, mai le victim. Abel whanmai, a mai leo wha o lima le victim. Ia mata fa maunga ia mata susuenga ia o ile mo maule I vaenga le ia me so lo sunga le ka kenki ia obtain a witness statement ia o time na o time na action le
ele fa pe fatal kali menga se bili kom singa pe fa su nga lo fa nga lima lo fa kama le public place pe fa pe na se ata foi le tau fa manino to tulanga ele fa pe tau longo kom singa ata miana fa tino lo nga la nga le wa solid tu la fa lo fa o lima pa ya la fa ile no fa chat ya ona fa sanga foi le ya chata ya se fa sabon mau melo ka va ngi ka ya ya ngua masuk o sai mesi ya mai mo se fa tanga kom singa ya pe fa su nga ne pele no pe fa pena se ata foi le tau fa pula tu langa ne tulanga al fatinonga nga no ya me sai o le rank le o mir temine ya o le foi o te lunga le vanga foi le commission officers level tulanga foi le fai unga fai ya ma tulanga foi le fa tuanga ya tia o fatino se su ya ele fsi ngel na tulanga chat ya malenga fa lo po family na fsi Whaaptaili o, whaaptaite le ai le nei vanga o le fiafi. O le, ua wala tau tau le leia. Ia, ua makua mangingoa, o le winga o le tatala. Ia, nanga wa uma ufai fisiri isi, kai mia uvangia vangia ai pea o le ke karangoa rumor whaamasingo, le whai aku whaamasi fisiri whaalo. Ai, wa yeilo umanatu. O le tau fi I mo le nei vanga. Eioi. Wa makua le ya se si vai ngai piko ka ilo I ke ua le fia mangingo ngisi le fia mangingo. Ua matua o le winga le na e o fo ya le mafau fau. Ya po o le a tonu le mafua anga ua tula I mai ai le nei mea. O le me fo ilo ke ngofo au mo mafau fau. Pe anga le sau ngei la Samuelu failanga. O le waru lo mafau fau li o le ki ua feika mai ka ngaka ngei le mai lungo Samuelu. Le ki oa la a feika mai ka ngaka ngei. Onga fo ila au ke la ngonga ya au ore maka au pulea. Sa makua alu le vaenga fo ile o le kau lomi whaangiu ale ale. Ai onga ua ngangar kamalea publicly. Whaonga ai fo ia sia matou au nanga mare tautua. O I lango uloa ai. Ua makua mau wakua se ia Samuelu palaka o le kele o le maumea. Awalanga a fua ila I se whaatonunga wakoe aver komisinga. Au ke la longa o kau whai kilo wa iai kanga kau lea a fia I kua o ngei maka au e maua umai ala maka kousu esu e ngali o leu whai. Ia. E ma whai ngoka kau wha agwalanga e asar whai wa aile asar masalo. O le fesiri lango merakasi. Ma ia te au fo ila ia I lungo le nei vanga o proklame. Ua makua ka kau wa I le fionga le mingiska. O nga saungoa. Pe a fua mai fer ko inga fa ko fala inga lea. Lea ngonga ko e sui ai. Wa a fua I ziku. Nga ko e sui ai la fionga le mingiska o leo. Le koukala nga fai. Why? ya fa ta seta o ko fia fe tu le vanga le o tatu yai le matango le mana I fa so Vai pe ona uta ua le fionga le minister le ia tal no foi le male ava foi mane fa te le tu Maria vai o le te famta la tu sa no ala komsing sa fa mai ya tsa ule aso le ia e fengta on o taton winga sa no le ona ele mo mau le fionga le minister le mato troi pino le sa fa ei ana fa pe la sa mo mau le fionga le minister ia o taton e tau es fa mauninga le tulanga ia tatu tatano tulanga foi le fai ona tulo foi le ngana to cha we fai ona alo malcolm sina tau mani minista ia ma e pe o le tulanga foi le o te faftai foi le fionga le minista ona le sa tau tino lava le fionga le minista ia tulanga foi le o so tanga le o lo salmia e pe o le tulanga foi le o le tali le fionga le komsino tali me cha Yo tua tu dal talina ile fa maunia mal le fa mauni. Yo le tua ia le fionga le minista. Ya mela na le tua si fia tu langa na. Ai lo ta tonunga. Ya te ilo yai. Ya pena la fo se fa pensa no le ya. Wa ile mo le fionga le minista le mato trai peno le sa fa. Ya malonga fa lo shat. Ya. Ore tuinga mele le la tupuni. Ya. Ai ore te talo I le atua. Ia whaari ala nā mio tonu. Ai ka ke whaia kunga ika. Ia ele whapea e sao lau sau noanga. Ia awa au te fia I loa po o a ground whaale tū la fono.
ia o le la ua tōlaulauina si tātou tālia le unga wa iai. Ai a fai fo ia se moni o le saunoanga le komisina le nā lava taimi i lau sunga po lau tofari o ona o se fa tonunga nga mel mingiska. Ua kakau le fionga le mingiska. La nga o le waka ua longa suafa. Ioi. Wa tātia lo na suafa matulanga fa pena. Ia ai vahenga fa pia. Ai a fa pia fo ila o lo o iai se fa ale sa o le nga fa makalanga le fionga le komisinga. O ngā pei wa tau wha o ngā mai le tūlanga wha authority o le mingiska inga ia silent ai se sia au koe kala e kau koe whaiaku. Wa o kā kou pia wha pia ngā e oswara ngoka mālosi o ile au ingi koe whisiringia. A wha pia fo ila o ngā. So le, e ke le fo ila le su e ngā ngā mea. Aura makua ke le ar su e ngā i kua o ngā mea walanga e mawhai ai. O ila lea lai no u launga pia mo u launga pia ke lo fia o prokalame. O le fofo o le whawhika uli ngei. O le koe fo ia e whakaungu ur mele nga kaunga whai. Malolo uma e wa afia o la kosuafa. Wha malolo uma ai au waku le au su e mai fafu. O se upu a kulo wala ulau ko whaari o ma kera longa o le wasa kia ayanga o erka ka su e mo ile nga iai ma le wha maongi mangisi. Eo, ele tau selu atu. Le nga afua i lau ngā luenga nga whai. O inga e pinge ai i wha makalanga o kanka. Ai a fai o lea o sai kia mare su e sao. Ia wale ko yenka ko su e sao. Eo, waka kau foi la, ona whaatau nuu lau watunga. Ui o lea, o lea tato atu e, whaatau nuu sei si vahenga tā ua i runga foi e watu lea wanoa le nei. Ia sa moa ele toi nama le laina. O le tūlanga wa, tūlai o le ua tala pipi la vale tō whāli o, ia me se foi o le tō fine ia lise. Vahenga wa sātia, wa pangatia, ia wa sai kia inga ngei ka mali i mga ngei tua whawhine fo ia maise o nisi o le atunu. Ia ono o tūlanga o le tau sa ilia o le ami o tonu, ma le whaia o le ami o tonu. Ioi. Ia o le mea lea la tua tūlea wanoa lea i lau tō whali o, ia o na watu fo ilo lea wanoa i tō whine ia nise. Ia e sau noa ina inisi o vaenga o mo o mia ai, ia le fiso soani le aulangolango. O le aulangolango ia ma ila tau e nau. Mana tō foi, elena o tangata o le fast tangata whapea sa sangi lunga o prokalame mai alolofa. E iai ma tangata kusa pe HRPP ai lau ke fia la mi o komu. Ora ukara sa oanga li o ma e iai ma tangata e le fia i whaaporokiki. Ai fia tele e su ele a mi o tonu ma whaia la mi o komu o le kua. Lea e whaafafonga mai lunga o prokalame. Ia, la whatu le vano, manangang whaalolo. Ia, whawhtetele siata o tapafua lo swafa lo studio vale whawhtei lo whionga ele whonga le pokalame vai ane lava le whawhonga maua le pa ia ma le mabalu si o tātua tu nuu i Samoa ma se poi atu nuu i whawhu. Ma natu se taimi saunoa le ia le tua fine fo ia lise i tūlanga o le whaangasolonga le whamoe e misiai o le tūlanga le o le whaamaupopoina o le ma au fo i ma le au ma folo si tātua tu nuu le lava wa ata tau le lei. Mai lava i le aso nafi maneva i aso talu na maea o na tui nātu i lunga o penga tawhailangi ia la mātou whasalunga fo i ma la mātou talo atu i tūlanga o le mo mia le saswani. O le lava ua to tene lava le malo si tātua tu nuu i le ngata i New Zealand, Australia ma Amerika. Ia lea ua a mata na mala au mai ma ofo ina mai mtu ina mai le saswani. Ia ai staimi sa noa ia lisi tūlanga le mo le wha ngaio inga ia misfoil wha maupopoina ia tūlanga loa nga ia le tātou komiti o lo ngafa ma le wha maupopoina tūlanga lea. Ai me tiamu lava ia misfoil le tūlanga le wha mui nei. Ia sa mo ai le tunu upele. Bea una o tatanu atu taimu so na o lea ua o le lava o tau le tā. O lea ua o mātou amo le koluse o le wha lumoina i upu matala. Pato ina loina foi wa fia foi te mali anga o ne mātou a inga se tu lo wa le fa fonga maua sa mo ona o le tamo fai tu lava e fatino le au unanga ia MCA o le sailinga o me moni mali ngala mi tonu e tu sai o nem ta upu ia le o to si sila ia le wa mai ia la tribunal mai per tu langa le sa tu si lo ia le panel mal komsina ta tia la tribunal se fai mo ia la famsino ia te ena ia no winga ia o le la belua
Ia. Ua whaisi tinga ina tele. Ia tūlanga lea ia o mo mia I lava la o tō Soswani Samoa. O lewa malanga si atu ia na ulo ia KC sa anga I Memorial Tribunal. Ia o le foi wa send mena na invoice o le tūlanga o na pili le whamsinonga nea. Ia o le foi tā pena mai. Ia mo le whamsinonga le la so luas fulo me. Le ngata lai le KC le o lo tūlai moa. Ia o nisi foi o tatu lo ia KC me New Zealand. Ia o leo le anga lulu fa tasima tatu lo ia Samoni. Ia wal whamsinonga sili on taua le so los fulo masino me. Ia o tūlanga foi le nga inga o lau tribunal. Afa pea ia o le ana lunga ia ai au mesi fai unga le talfenga. Ia o le a toi fa awa o te foi le whamsinonga lunga atu. Lono winga ia Samoa. Ia taktonu ia ele lama se so matu sufa inga fa mo le tua me uma fa mo le nganga tu musuma so sonia tu ia ina ia tatu tau fai tofu ngona ia na ta ua fo yo lo matu tau fai atu ia misai ia o matu talo ia ila to so swan ia wala wala tongina mal fatu peina ia ona matu lo ia o lo ia ia fa mo mo tu langa o pili lo ia tu ina mai ia le lava la fai lo atu e fai mfa mauninga tūlanga fo ia o tau o tatu lo ia e le tau o fie. Ia mesa e tatu lo ia mai te le mea tunu I whafo. Ia o le talo tuai, mana ngā whaaloalo, ia pa ia mana malo si o tatu o tunu. A inga, o wō mau me mai, ia e mesa lava. Lo tō pa ia mo tō malo lo o ia ile na no ta inga, ia o lo ia fo ile nganga tatu te sairi malo, mau tātou sairi le memoni. Ia, mātou talo atu mana ngā whaararo. Ia, mātou te mo mia lava, la tō Soswani. Tele pe titi pe ili pe lau wharamau, ia, ane me tāua lava. Tātou tongi maa, o le tele o lima, ia, tu lo e maa isi a venga. E leise me mātou te mwhai pe au noa mala o tō langolango. Mātou te talo atu, tātou tū whatas, tātou savali whatas, tātou whamoe I le Soswani mai le tua, ia. A wale ta upu ne aso luas fulo me, ia lona winga. Ia to tasil mai aso. Ia ona tatu anga ino le ia I le whamsinonga pe ona fiai, ia unei, o le fionga pulai, ia o le tuafini alise. Ia mese lava, ia o le sunga ia Sam. Ia mesiona whaltua ia Sibai. Ia pe tūlanga le asiata, ia ma le nganga whaaloalo. Talo tuai, Samoai, ia mātou te mo mia lau Soswani. Mātou te mo mia ia ana o tō Soswani I le tongina o tātou no ia. Ia malo unganga tumur whaaloalo, siata whaftai tele mo le amno. Malo whaftai lau tō whali. Ia, Lise. Sau noa mai se. Ile nei vāngona whiawhi. Ia, whaftai lawa siata o te taltonu ia o lo awai mai whenea whiawhi. E whamanino lava ia le tūlanga wina le tātou fundraise. O te tonu a ye to tele ni manatu na whaari mai se whaatino ino se fundraising tele. Ia au mato manatu fo I mato komiti ua o te tau fo ina mato tilo I sesi fo I strategy. O se vaenga sesi fo I whainga o tatou e sui a whainga o e tu maua whawai e sui a whainga o tatou fundraising. Ia o mato ua peo na saunoa ia le to whai a lio. Ia o le ala o le a opa mamla mai nātu. Ia se I ngā whono fwoi I mātou lava lo o a awhia. Ata se manisa Soswani le mātou I le mātou whamoe moe. O le fundraising e tā ua o le 10,000 donors. Mātou taltonu, o kanyi mako followers. Ia me se fwoi lātou lango I le nei sa ilingo le ami o tonu. Mai mātou tele tamu whai fo I stress out nei o tātou supporters mena tātou tangata. But ua mātou tātou pei titi lava si ngā o Soswani. Luas futala, tolus futala. We are looking for 10,000 donors. 10,000 donors pe toni sau maa pe se lauta la a whapopo. Ia vave mawaile mātou. Nā iei lau whapopo ngai nā Samoa silfia I lau I se tō calculations e whai. O mātou tilo fo I lea I le lewa fo I ona tapisa ne mata upu. Ia lea fo I la ua toi mātou toi sa avadia fo I le nei ala.
o le taumawhai fo'i I sa outou ma whaatangisia sa outou fesoasoani. So 10,000 donors plus 10,000 people. Mātou mana o mien tangata tutoa, tangata alofa moni, e se fulu afe. Ia, e wha lātou te join I le 10,000 donors project lea po le fundraising. Le watu ina atu I mātou kilipia sa watu pe o mātou clips. Ia mātou wingoa, ia meswe osuafa o le whaipule, ia ma le tōwhai alio. Ma numera telefoni. O inoa ngai tolu po osuafa I tolu. Pule oe le te fia awai le 10,000 donors. E pule lava oe I le tangata o mātou nei e sa wailau sosoani. Ai o le mea taulia ia whaasota I mai mātou le nampa lea, po le sa ili le ami o tonu Facebook page. Ia pea e masan fo I tō whai a li o malawhionga le li whaipule. Longo iai lau numera. O le wasa ili tasi lava mātou lo ia. Ele aisisi a pela alu lava le tō whai a li o alu le whionga. Ia me se fo I sama si vai. So 10,000 people o le taimi nei whawhetai lava ua mātou maua ia tōna se luas futol. And we are still looking for another 99,000, we'll get to that number. Ai ole luas futolu lea, ua maua mai ai le se le se fulu tasi afe, lua se lau, iwa futolu, malitolu sfulu ono sene. So, ole nganga whamitai, ona olea ua te le tato se le ni, a le number o kako donas le sau. So, tato calculate lea, whawhetai lava ese, olea ua maua ele se le ni ua matou tau, au ina maua ona ole tau anganga whawhetai. Pei ole matou sa ilinga tupe lea pa sa ilinga sele ni o ta ua ole 10,000 donors. So if you want to be part of these 10,000, why not join us? Please donate and send po le ala vale amount luas futa la o te whawhetai fo I local donors ua wala au mai se taimi o na matou whelua I lea matu ina mai latou sele ni. Ai ole taimi nei e whailoa atu. We have received 23 donations. Ua whanau, ua maua mai ai le tatou se leni e se fulu tasi afe, lua se lau iwa swima tolu tā la, ma le tolu sfulu ono sene. O le whamai moenga fuel mata committee, we will update everyone I le page le sa ili le ami o tonu, update lava. O suafa uma fo I o le amawe le aso ma se leni, o le atu wina atu, so that we keep the momentum going. Ma ia tau nu ua tuai fo isi tau nu unga I le sa ili nga fo I o le ami o tonu. Ia mama whai ai ona tu wa amaya matou lo ia. As we already said, o te lona tau wemu lava nisi fa mai po o whemea mai ngā keisi, le in keisi. O le sa ininga le alami o tonu o matou vi e whaingatā le ala. Whaingatā o matou le ilo foi po whea o le a matou sa ili ai se selen. Ai o matou tamo whai lava matou te o mai le pokalame whaftai whea siata me se le pokalame mad. Mo le matou wa vanoa. Ai o le se taimi e update aku lava tātou, masalo, o iai isi donors o tau nu umai o leo whaatina po kalame. Ia e alwaku le update nā po le lisi le aso atai au. Atasi e masuafo I lātou watu ina mai. Leo watu lau watu ai le se le ni leo matou lima. Pei o le matou awai mai nā ia masa whaamam la manga fo I lea. O te tali tonu lava uia sa mua ilo titi whaitama. Ua leai fo'i ia I mātou fo'i ia se oa ia ai ua na o mātou ni au na o le atau mawhai lava e sa ili lea me o tonu. Ia e whai fo'i ma leo ma fonga I lātou e o mai taimi nei. I leo maua lava se mapu. Ia pele o maua fo'i e lātou se fiafianga ona ele o mawhai ona langona ni o lātou leo. I mea o mana al whaatino e wing ai mai se lava sa ilinga mi o tonu any cases ele mawhai ona whaatino ina ona e ese mai lava fo ile tūlanga le watato iai le nei taimi e winga tato case lea. Ai mo le taimi nei o le whamamla manga tu fo ile nā o lo iai fo ini se la tunu o whamale lato sosoani. Ia o lo watu uina atu ai fo il fatu tuanga lato te tau a vea fo ia ni tiute sosoani mea mato ai mato tā pena mato ia matou cases ina ia awane ia se mea matou te popole ai ai ua whaadi lava o matou fōlinga au le lei ina ia tau sila mai foi e genuine lava ia le matou au ngani atu ia o se taimi
to ai mai taunu mai la fionga ile ali fai pule ia tatou to fai tala foi le lunga si taimi pa mole a pose aso foi la fionga asiata ia ai o le taimi nei ia o te fafitai lava ona talitono manino ia se fa mamla manga ai a pole a foi se fesili o numero watu ina atu ia o la sam fai lava itali i telefoni ia ai mai se o le tu ina mai o la useleni i le sunga ia i le tofai a li o ia mai se fo i le a fionga i le li fai pule ia po a fo i nei ia Malo sai faafetai lava malo faafetai te le lava a lise me se vo le tofalio. Na ona te mai alo numera lise ya jau na atua i leo tato numera lewa zari wo to mafaya to tau sa ili mai le numera. A walu le tato fa mo te mai lo numera lunga mo le to tele o la to le fa fo mai. Lua ia numera le latu ina atu o le fitu lima fitu Ia valu ono fa fitu ia ia po o le fitu lua iva tolu valu iva tolu valu lima. valu iva nine Okay. All right. Lewa ngalua tu ia le tato producer. Le tu ina tu langa le to tele lava ila to wo lo fisiri mai ai. Lewa ia te au le numera le tu ina tu fo lunga le numera le to fa ia li ofa to malama ma le numera fo ia le sunga bla fionga le faipule. Ia ma numera la ia ta una mai le to fine ia lise. E lunga le tato wa porkalame. O ta pena do ile va tu fa le lengo numero i lunga ia na ona o fono fa pisa mo la tu peli ia ona na wa le ia se mea o lilo i le tūlanga fo i o fa moe e le koe kaungo fie ia le tūlanga fo i le nei e maise mana tua fo o le keisi le ngei ale sunga ia Samuelu ma siona to lua ma la to uma to fa li o wale o tu fa tasi uma lava i la to ua makua i paso e su e ngilo ia. Eioi. Na paua la lo ia e mawhai o na tautango au ma ia i whaftai fo i le whionga na sa yuni sa polu ma sia nasionalo fo i ma le sa polu loa. Ua mawhai o na whesoso ani ane mo le nei taimi. Eioi le tau awa mea ina. A o se upu mongia ua whiwa kausu e ngilo ia. Ia e le sa utala e whetua. Paua la le vaenga o le tango au mai. Se ia vatulo ia. Le ko ke finga ngalo ye sa mo bai pe no to sa no ma to telo ila to tusi mai a le va kuangi lo ye faf e fin ka ke lenga va vai ka ko nya mi ko ngu mangi o fai o le wo to fa fonga mo le mau le to fa dio so le o makua matua fo ilele ya ngaki ya oi ka ke musa ka fa se kala u mai fo e ana o no fa le sa tu ya ma ai lo to mo lo fin ngalo numero ye le la to tulunga mo to si le sila mai na fa ya tura utala le nei vanga le fiafi na o to sile sa anga sa mo contact them po ai ngu melanga e la war fiso e la war tolo e ala tasi le monga yolo fa ali so io e sa so ani ala i lo fa tula ele fo kulanga fa penge le kangi i lima o le lima fa tasi e ma mai fo ise venga ia te wai ia walanga o le fa fonga mai le to tele ai o o vaenga fo io maftanga ale fast so se ta for ke lope ye ngi usila sa so ta mai fo te fono ia te on maftanga ale fast o kilani ia o la fo ila to te ta pena fo ila to ai mole la tele la wa o maftanga ia ta le stala o maftanga ale supporters ale fast te lo la fo o man of so ta ile le sa moa o le atu fatasi o le ala to fainga ona la fo le a o le te mai mo mai ke fia la vel proclame nel te ya ya fa ko lokana e se lo fa ya asiata e se lo fia il fa so asiata tau avatu matato tau mafai uma ina ia tau su ele ami tonu io to walo lo fani alo lofa ile fuanga o fa ta automat io so tatu tunu o le la o ko si la ku e ka u le fa ko sa ka ke le senga luenga fia fai makanga ita tulo tele nga luenga fia fai ile su enga o le ami tonu tonu o so tatu tunu ia fa ali la ulango sua vili iai text iai ioi matulanga uma vai fui o ko ie ku fesiri me pe fese a ingo dise so ye ko ke fa mo nga mea le foi la tele na tota vili matou meli mai te au mai asia ta fa mo le pe fese a ingo o dise fa meli o iai
ai loa o e fisili ia fisili nga ma afa ke le so ia lio leo lo te fai tu nga lo ke va foi kanga ka sole e sa war fa mai fi so fa mai le ska ka re sa ila o le ka ua ngo fa mai asiata ta te fi so ani tu a ta te fi lo pe fa se ai ngo di ia o vai la ka se la nga e se fo ile o yo le po le ala wa la fa ila donation ia ia so ani fa mo ia la foto va ta foi marta tu taimi lio ia la foto e ta wolunga mai tatu fa ta tanonga nei vanga la viafi o te tautino atu o le amakua pisi ia makua full battery lua kelfongi ia lava lua credits ma me uma e sa unge matua tali le alofa sa o le tunu ia ai la foto ia e se vai nga taurunga mai le sa unanga nei vanga la viafi ia fa tele seta vai anele pa fonga anga le pa ia malu so tato tunu e tonu foi wa mana ia lava fa so ni tu la fiafi ia ele manatu e le umana fieta tanoa ma fa so atili le tato por kalami nei me se ai o le tato tanga e tu loa e fam sinonga e pe ona tau fai lo atu ele ngata e fai unga la u fam sinonga le police tribunal ia au tulanga foi o langa inga o ta upule la so fulo me ia ele tato nunga ia ola tamu fai la vai update ia pe fa iloa tu pe ele manu so tato tunu ia le tau manga o tato famsinonga ai pe lava ona batu selangon ia fa tele ne lava wa fa fonga sa mo ne tu na fiafi ele tamu fa yatu wa o to o ona ele o yese a to ya te mato te mo mia lava la o to so sani ia e mai tau foi lungo tu singa penga fai lang ia e pe anga ia sata se to mana tu maftanga foi nei suma so mai ane fa fonga me samo ia wa tu langa la vai e tato wa ina o meta to tap si tu langa le ia ve tato mo so moni langa maftanga e suma so e so foi e pisa fa pena pisa masa salo ele fa pela mo fa ya tu a me o yesu tu lo ai pe o le a mele maftanga le va tu sina tala fa ata foi ne e ai tu langa o la to so masa salo e pe o tamo toma e foi so foi e pe o tamo yuta ta tala male tu langa foi ne fa lo tu langa so moni moni ne lofa wa le upo moni lava ya a fe tongi la ma o lo saul na ya manu vao ile tatu sa ilinga malo o lea tatu sa ili malo o lea tatu te anga isa ili me mon man me ami tong e pe ona fa ya o le wa tau le ta ya ma tong o le wa amo ale ko lu so fa lo maina a fieta mali anga a inga vai ane ya ai ma tu te le so muli ma tu te le fefe ai e langona ma fana e langona foi le loto tele ia e fa moi la auto lango ma la auto talo ia tato te tu fatas ia fa pena ona tau nu ele tato fa moi sto nu le ia tu langa na pa ia su tato tu nu ia a mai lango ia tato nga savali fatas la vea isa moa a mesi ai o tu pulanga la boa asu tato tu nu ne ia vea pesa mo se tu nu matangu fie ia o se tu nu file mu to fi mali on tangat ia masa loto mai tu ainga pulenga fo ia wa ma pulenga ia lea milton ia mesin nei vai tau le malosi tu langa lo ia fo la fa saina ma vaenga fa pena ia wa tau tino tua ana fa pe la langa ingol hit and run nei ai se i toe mausa manu so tu so enga ia information na nga i me sam e mese la tu langa i fola fa sign ole matu i to tene jata ole matu i to tene e o ai tu tonu tanga wenga malo tu lo ma ya o tu langa i la to lo o mia tu langa te lo ma nisi fo yo vai fa pena ole no fo sam fa ma tu langa i ma fa ma mo tu vai alu langa ingol men nei e manuia ai o te fo i tanga lueng ia te ngona vai nga na nga i ele su engol men nei sa mana ia ele ole o keep more information
Mana ia. O te toe turi loa ina i se taimi. Ia, a fia foi man to tele foi a ira to tanga luenga no afi tulanga ia. O te toe turi loa ina i se taimi. Pe a fina ngalo le tu o te toe foi i tonu tanga. Nela le Samoa le tunu peni. Au mai lango. Tātou tu fatas. I sa ilinga la me to. Tātou tu tilo mana lofa. Tātou ba ai e tātou whanau. O to walo ma tātou whanau na wawa. Tonu ko lisi malo, tonu o ia onga ma ko lisi wa ma. O i whanau onga wa fie tulanga nei. Talo O fai. moni lava le. Talo fai. Ole ba ainga ma maona le olo tau lai ai le ba ai te mini. A mese lama tulanga o whala au whasaina. Ia pe tulanga na Samoa e malau whafonga mai. Ole nau ta inga na, ole nganga maulunga na. Ia manuia tatu wha moe. Mau se lao tu te liu tanga wen. Ia o vai ngau mai tu tino ia. Ai au mai la o tō lango, ia. Le foi na mala au mai le sunga ia to susulu, muni pusua. I Melbourne shata, mala tō tio. Ia e masivanga na lo whenga i Malkofani, Australia. Ia leo talo atu, ia leo ngai tasi mai lava i nei. E whiunga ia pāsina Lemmy Chanchek, malwhatu ia tōre fōsina. A pe foi ia pule, pui fua ia male vaenga i Australia. Le tuafine ia Surita Salima malvaenga na ia lewa anga tasi mai lava i nei le tātou ono leo tātou tūwha tas ia masi vaenga le New Zealand pere seo tuafine ia Ceylona malvaenga na ia so ta ia ni asiata ma ia tātou ngā lue whaatasi ia wala tātou wha moe e mo i lātou o leo tongi na maa ma ngai mai ia le se manuia ia i mātou alo whangia le tua ia tomu pēr le Palau le kate marsua u le fangu. Ia toe whamanuia le tue me uma. Mai le whamanuia whaatau te nome le whenga tua. Ia manuia lau ato. Manuia oe pe alu, manuia oe pe sau. Ia manuia lau ele me uma. Au le mātou te talo, tātou sa vali whatas. Sa ili malo, sa ili sa mo fine mu. E mesio le amia tonu. Manuia lau whenga siata. La taimo so matua manoa. Maua lau soifua lau lei. Mau foi lau tua wha. Ia wa lava lau tau tua tua vai mis foi lo tau tua e le faingo fie o foi e tama na ia pola mo tu mai tua ia e pa pena na li o langi ka mino fa mel pispa e pe se le nga tangi fa tu sa na pispa e fa ku sai mo mole au vai na pe fe pe se le nga foi le kankangi sa ini se ka se fa ku ilar ia ungi ka ku vai e langa o nganga langa na o le tau fai me o fiu firme mo ni mala mi tonu le ta tu tau fai tu sa ini Mena lea Samoa ia manuia whasausonga le fiafi. Tātou te whilona i pēr. Ia molo nganga whaalolo whaafitai. Ia malo whaafitai Samoa. Ia ele isi tala toi whaasili o le nā ua toi salangi. Ele sunga le malo. Ioe. Sinia ia po le tō wha i le li o le tū. E upu ma whaalangi nga walanga le ua swafa le lavea. Ia le tamaloa ia ele vātu nei po le tausanga whaunga le tausanga. Ia na e papa ia o le fofonga o finao. Ioe, whamai ala whalafa tūna o le tamalo le lilo mai ama. E whalanginga o le tamalo whamai e la sa la whai o soa o la vea. Mai atu le fio sa o whaama. Sa o malau le tipuniu mo le whasau. Ia, malau whitalinga i le li o le tū. Whaafitai o lewa e whitalai wha to o puleono. Ia, o puleongo foi a kuku whaakasi e ongo ko. E kasi a pe fai mai o le me tupu i whina, o le me fwele nai tupu i vai loa, o le me fwele nai tupu i vai tuutuu, e tupu i matia i tu au, e tupu i fui fatu, e tupu fo i whaletoi. Ia a o fo i tumua. Ia, lenga o lau wha autautanga fo i o le lio. Iyo, ke le asua wha a lio i sala whai, ia, o le whanau manawa awa, le ngafa o le mali e toa i sala whai sa papali, ia whai fo e tala noa i tua i si umu. Fonga o la taua. E watu fo ia, pa ia o saso mua ma inga e lua. Ia ai whaftai te le lava, ua maua le neila o lau me se holi tō fine alise. Ia o whafonga maua o tātou watuno, ia e fo le tatununga o le lima ma le tele o a au e mama aise a venga. Ia e whapengi, e le ia se si e tua ini, io e, ni ona whale tupe ma ni tūlanga whapena, ai o i tātou te o mai whatasi e, tātou te au whangatasi. Mana ia te lau sau noanga le nga kawalunga mai e yangi.
anga le whaalave whau. La ngolo unga kari kungunga le mele, o le akale, le woka ngofongofonge. Anga le vavese ia ma whaalave whau resi vaenga. O le aruakunga lea, o le vaa whaora. E kiria uma e se ia makase e se marko okele. Ia ae ua vave anga peye pupungi mai lea ioe. Ia, tu lau foi upo e whaini niva mpuni a lava. Ua vave anga pupungi mai. Ia ae uio lea, o lea meo tonu o lea tua. E le mawhai e ngilima o se ka ngaka o ngaka o fia. O lea la ua tātou iloa masila fia lea tunu. O le misionga la lea arkamare o Samuelu. O nanga mission lea. Na umana avatu e whaatilo tilo i mea malava ma le whaonga ina na whaonga i e matanga ruenga o leo leo. Lea la ua makua i koe test lava i e lea tua. Ia le ami o kongu o makanga ruenga o leo leo. O re kanga kafo ile len koe moni mawinga le e kusa o langa moni mau le mea satupu. Ia uio lea. Ia. Whamanuia le tua. Sa mor ngawa i lunga ngumela. A whapea fo i e toe fisili mai. Ia au te le au ngata. A na fo o toe avatu lunga numera. Numera le tofu ale fionga pulea i. Whaasavaru whai matasua. O le fitu, lima fitu, valuono, wha fitu. Ia po le fitu, luaiva, tolu tolu, valuiva. O le numera le tofu whaali o whaatau malama au waa. Fitu, lima fitu, valuono, wha fitu. Po le fitu, luaiva, tolu tolu, valuiva. Ia, ma le isi fo i numera e mauai fo i ia le tamaita ia lise. Ia le na fo watu ina tuilunga. Numera umana. E whaima i aila o e whiliwhilinga ai kukusa umalantou. A e vili a kua pisi resi, stand by, vili lisi. Eoi. Ia, haftai mo le lea fiafi, tātou tau mawai. Ai titi, petele, tātou whelong mai e peo le mawainga. E au ngofie fo i le tātou tau tua ma le unanga. Ia, e fisoso ni atu au wafo le whamoe moe. Ai mo le lea fiafi, alofa tele atu. Whamuria le tua. Se pōsata. Ma alofa haftai. Ia ua kawarunga i maraka kau porkalame maka ukia hari ile meu kula i mai. Ioi Samoa ka fio lai ka fefe e ri a. Ta fio lai ta fefe i nei meu tutupu. Fali le ulang lango malo wanga le lei. Ia i nei fo i tamali i toa o le tātou tunu. Ioi. Ia awale tau tau mawhai e fina wina. Ia nisi fo i o vaenga. E su e lava le ameo tonu. A me se le mea wakula i mais kamiki le vai kele. Ta lu fai. Ea, a ia o fia fia tu au e va vai mai le. Tau mawhai ngā e fia fia i kausa ili. A whapea e. E mawhai ona nau nau na ia whaalia mea uma. Ia, tātou ngā ruru e whaatasi e matūlanga umolo iai. Whaptea atu Samoa ua, tau runga le tātou proklami. Ioi. E ili tātou proklami whapitoa ili tai au a tai au. Whailo atu. E le tau le fitu, le taimi fo i mātou New Zealand, ia, o le tātou porkalame fo i po le media combined. Marisi fo i o tātou to'o fo i a wale. Ia, wailonga i le media, ia, e fisuisu ia i lava fo i nisi la so tai au. Tāla le fitu, a mata, ia, la tātou whaasua. A kongu fo i la o leanga la kou whaafofonga me le whakarangoanga ngei. O le a whaalau tele ai fo i la, nei nisi o manatu. Ia, ma isi ula fo i olo o tutupu. Ai na ona, mati atu ai salangi la walunga whapena. O le aso atai, o la ne emisia, tāra fitu, i le tai au le taimi a mātou usira. Le la usu pō mai, e whai e le tātou porkalame lea. Ona tātou whailoa i uma lea i le mauta o Samoa, i le tā o le lua, i le au auli a tai au. Na inisi neo tātou whaasisilang. Tā o le lua i le auli a tai au, tātou whailoa i uma, i le mauta o Samoa, so o se Samoa lava e fia whaafofonga, ma whailoai, ia, ma whaariso na whinangalo, e tusa ai o le tātou pili, tau whaawhilo na lua le tāpena o le sitiseni. Le ua pasia le whaitaunga mua, a o le whaitaunga lo na lua, lea e whaatāpena ai, manatu ma whinangalo le aturuu, whailoai le aso atai au le tāo le lua le mauta Samoa. O le a fio mai ai le whaipule, ia tuiono, o ia e ana ia le pili le ua whaawhi mo le benefiti o sitiseni tātou Samoa. Ioi, la le sa fina wina fo o i Peletania. Ia ongisi au visili, e fio kwaila i le mauta Samoa le tau le lua le aso tai au. Ia o le amau fo i le amanu e whaasara lautu ina sa oai, e le tātou Blue TV. Ia mo le mai mua maia i la tau i whafo atu po i tu atu au kilani, pe o le ale mawhaina au to wa mai.
ia mo e ale ke o kirangi fio mai matala mai a fa le o so fina ngalo I le aso a tae au ia o le se tatou a faasilsilanga le tuina tuilunga o le a faia se faafiafianga sa ilinga se lini I le tausala I le aso faraile nei aso tona nei sorry so ki loko po sao le tatou au soka mo le lana tonu lava le la tuina tuilunga ia o le o tama whanau o le au leo le sampingi mai a Samoa o le ua whai mawhilifilia mo le lua wherusu ma le lima e whai ma e representinga le tātou tunu o Samoa o le au soka mai vaipuna ma vaiala ioe o le a whaiala se la tau a whaafifianga sa ili se leni I le aso se fulu ioe nono winga o le vai aso fau le te tilo tuye I le aso freile I le nofanga o le tausala ioe nai mangele ia tau se fulu le fiafi fio mai matala mai au se fulu tala I le tickets o se le ni uma o le amawhaio na mawaina e visoso ni ai fta penanga mwha mwenga ia ale kalapusoka mai Samoa ia mai le fio anga o vaiala ma vaipuna o I la tauia o le ua tuu whaatasia la tau te representinga ia lo tātou tunu I ta amelo sanga soka foi ia I le luafe lua se fulu ma le lima o I ka viola e o ka mawhakua loa uka umaika ika esesi I le nei vanga o le fiafi te lo pauna niso tātou whaasisilanga ia ua mawhai o na tuuina mai I le nei vanga o le vaiaso te le o oi ia ma tātou wa te whanga solo foi le tātou papakiu masani la fo ia le ainga ia fiafi o aso toa nai o ka malalia o ile ke lakalaka ku ina ia mātou manrewa ia Ioi, whaafitai tele mō nisi o la safso soni tātou fundraising fo ia. Ia ai wato e back fo ia la, ia o mea e ki whaake airiki ngā ulu. Tau mawhasau papakiu lea so tō nai. Ioi. Ia, tō nā tuilunga le tātou post le nā le la kau ready. Ia, awa fo ia se whaasili ngā malosi mō oe. Ia la tau fo I wā, o mpa anga fo ia le nei proklame ala tala tātou I manu reua man mātou area fo e te sua tuai. Ka whilo ia I ngā rika papakiu masangi. Iwa, ke rifo whaeru mai sungu papakiu, ma whaisi tātala ma tūlanga uma. Ia, ma tā pena I sau fisoso ni ngai ave Samoa, a wāre wha moe foi, o I la tau o lea ua tātou whai proklame le le fiafi, peo na o tau silsilatu, ma whaafonga tu ia I le mo mianga o lo ta oto mai ai tonu, o si o tātou tunu o wā foi ia whengai ma whaamasinonga ma tūlanga whapena. Ke longa paunga ngai vaenga o leua taunu mai ioi nisi o tātou whaasisilanga ia o le ato e tau mawhai atu le vai aso fau ia a wā foi ia vaenga foi ngā leo alakalaka ia a meise a tātou whaafiafianga ma vaenga whapena ia a whapea o le whaafiafia o le aso whangi pena o lea I ka lo whai soli tau fiafio tamali ia le la avatu tau fiafio ta fiola e soli o le sivala le e faila ile aso fao me longo winga la au ka ngo kilo kalenga o le sko ngai langi o kamala le pe o le ra ku verso ngai ia lono winga ia fio mai matala mai au ete evai o le ngai la vai so fuari ia le kinga makua le ka fiafio kamari ia ile lale no le tausala club ya mo le fai unga fo nei vai aso ya e vai ai lango sua le Mother's Day pre-Mother's Day social ya le si vaenga le tau fiafio tamali o kamari ia o kamari ia ka ke vai ko ri pengi ki ngale le kaula mua mai ile ya e va toi foi ya ia DJ Pose ya mala tau foi au nanga mali tau tu me se sunga sani mali pulenga ale tausala talo fatu se uso ia tanu ma Philip o DJ Smokey ia ma fatua e mafuta mai fo isa mo le vanga le fiafi me se fo ia o sunga ya sia mani to filau mani to tele lava wo ma pa anga mai fo ele tato programa to te ia tato pela so tao ile tao le si vanga le ia ni so tato wa fa silanga fa pe e mana o fa la wiloa
ia ma faailoa ma faasalalau ia lau pisinisi po o faamoemoega ma vaega uma faapena ia faafesoʻataʻi mai le tatou numera lenā me se foʻi le tatou imeli ia o foi faasalalauga foʻi e faapeo kakou a o souso ma mea faapena so lē sauia kokogi sau faasalalauga io agusaga o lou maga o ae faifua aku ae faafea ea aliiga io e gaola le ulupo'o ia ma le Blue TV ma le mea lei kakouga o le faifua faafetai ia i latou la e fiafia e totogi io nisi foʻi pei foʻi la ona i vaega mai Samoa ma fundraising faapenei le ausoka io e manai ala tamana foʻi nai ia o le sila vaega foʻi lea lē te tagoa o e fai lau e soso ia ina ia benefiti ai lava oe ma so lē fai ma e alofa mai ali ia faafesoʻataʻi le Blue TV ma imeli lena aua ki koe imeli mai akeau imeli saʻau foa le imeli lea e ona tali atu ai foʻi la ia lea o le tatou aufaigaluega anu mele iai e ke musu e avaku e kigaga avaku le imeli luga ma numero e te fesoʻataʻi mai mo faasalalauga ae la papala la messenger ai lo meli mai makasendu mai ia so le se ese lo volalianga ia faamagalo se le maga o le tautamali la foifoga faatele a sokoʻagai alua koe faakausau papakiu mai gusa koko Samoa me tafelo ai aina ia bro le fiafi alofa tele mo outou soifua mai manue